tie Bible no. Right chapter 8. What the tie Bible? Verse number 6. Muntie me. Muntie Apostle Kwajiman. Be ka asem emu da. Me be ka asem emu da ho. Menum abie. Menum abie am asem no. E de nsem atene. Me de nsem atene bra wiase. No kran kwa na firi menum. No kran me mi ni se me ka che wiase fa na nyina. Menum achiwade. Me pese menum achiwade. Ani abonefosam. Ani abonefosam. Menum nsem nyina. Menum nsem a me ka nyina. Enam treni mu. Enam treni kwa so. Ade achinchim. Ade achinchim. Na chia. Na chia. Ebi ni menum. Ebi ni Apostle Kwajiman. Menum nyina. Menum nsem nyina ebe nyina fitwa konkri mu. E da ho ma hunumufo. Me pese obi bia na o ye hunumufo ne tie asem na se. Eti me na muntie me. Ghana for muntie Apostle Kwajiman. Na ma hunu nyansa. Yes, for na nya muntie me ne hunu nyansa. Yes. And the preaching here preaching tie aye. Yes. Me see prophecy about black and white. Kwa be de nya broni, kwa be de nya bibini. We ye bibini ampa ma register my dear sister kwati to sade ampo ho. That is beautiful. Yes. Me be say a question. Wa wo po ho. Me be say a question. Wa wo broni apon ho. And the broni ye draw say po ho a wa di wa wu. Yes. E chemical no dey dey. What dey am? So for breachy. Na for di wu. So no broni no nom. Debbie. Samples no nom. Breaching powers on your day on nom. Breaching capsules on your day on nom. But when you blow say would you want no nya mfa so. Yes. Na make sure you nti abrofo no yes ha. Hallelujah. Amen. Me see me nia wotiama amonone utim ba your there but be careful don't we. Mo ani mra ho so mo adwum na ho so. Ye Bible prophecy no dey about prophecy about black and white. Enfa ni nyopon kwa be ni fa so ye nya bibifo ye nya abrofo. Okay. Ene ti aye abrofo fi abibifo mu. Me see abrofo omo twomu tan omo fi abibifo mu. Me pa chaw fita. Hallelujah. Ofi tuntum. Yes. Fita ofi tuntum mu. Yes. Woni ma me ka chaw. Fita ofi tuntum mu. Yeah. Fita ofi tuntum mu. Ti satade a pan na ya white. Anya white kwa di ba ho. Yes. Sana me pese me twa adwisi. Ti bi tiri wi ni nyini na be fita. Nukura. Be fita. Yes. Sase fita ni free tuntum num. Tuntum na dani fita. Eti Nyankopɔn di kan bobroni. Mom ye nti ase ye panyimfo ani enyi ye mu ya wo. Na ye panyi ye agye azam. Hallelujah. Amen. Bible be kasa kyerɛw. Kadio ye hebe bi Nyankopɔn tete dot ye de dwin nipa. What tete in Europe. What tete in US. What tete in Switzerland. He for not tete not ye de dwin nipa. Wonim we na ate Ghana na ade banku. Na hyewi. Na ate Ghana. Na wo di me ana wo kan kwase asam. Wonim we ye be papa bu ni ahwɛ baby Nyankopɔn be gyina tete dot dwin nipa. Na kwa chapati jase. Na ya petition the inside then ato ma just you will create me or besi from be say wiase na ni wadom re na no nkwaje da yenko Bible num Genesis chapter 2 me think ayo tie preach ni Genesis chapter 2 verse number 7 Genesis chapter 2 baby no go see ye everything dot yen nipa the God of Eden our he prophecy about black and white yenko Bible num Genesis chapter 2 verse number 7 I said yeah Abraham Nyankopɔn de form not here. When Nyankopɔn de den A form not here. e fam dot here Ode nyino nipa. no de nipa Ohu enkom mi egu ni hwenim. Ano hu nkɔn mi go nipa hwenim Onipa sɔre be yɔ kra tiasefo. ano nipa sɔre bɛ yɛ ɔkra dan Tiasefo. onipa sɔre bɛ yɛ krata yɛ nim baabi ɔbɔ no to yɛ mesi Nyankopɔn bɔ nipa to bibirem Yes. tutu ta kwasi wani bɛ sini tuma aburo kyɛ bɛ hata na bibirem Yes. kaba bo ni nkɔ What Abraham Nyankopɔn yɛ turo bi. wɔn Nyankopɔn yɛ turo bi Ewo Eden. nipa kyɛ the God of Eden na ɔka wasɛm no na deɛ ɔbɔ nipa ne fɔ God the God of Eden ni hifa na da kɔ Ɔyɛ turo bi. ɔyɛ turo bi Ewo Eden. ɛwɔ Eden Ewo pɛyɛ fam. obi bi sɛ sapɔsɔ kɔ gbana de na nkyɛkyɛ bɛ na yɛ meyɛ ba bɛsi awieyɛ bere mu ɛhyehyɛ yɛ daw a aborɔfo apani so mpɛ so bi de die bibifoɔ Tibedi abere no. Tibedi ami body statement ni fiba no. Wa nyo wa so antima si yie. Heba bunum. Onyankopɔn yɛ turo bi. Onyankopɔn yɛ turo bi. Ewo Eden. Ewo Eden. Ewo pɛyɛ fam. Edi pɛyɛ fam. Ɔdo onipa a ɔnyɛ ne tena. Edi no ɛda no ɛda pɛyɛ fam. Bible no so ɔkyerɛw. Woni ba bi Eden da yɛbɛ kom. Mema Bible history. Mema biblical atlas. Heba bunum. Wɔso ɔdo onipa a ɔnyɛ ne tena hɔ. Anu ɔdi onipa a ɔnyɛ ne tena Eden no hɔ. Abraham Nyankopɔn ma nnua hodoɔ nyina wɔn. Nyankopɔn twɛgya pɔn ma nnua hodoɔ fifi bae. Ayɛ fɛ. Ɛfɛ. Ayɛ sɛ wɔdie. Ɛsɛ nipa die. Ɔma ne nya fifiri wɔ asase. Ano ma ne nyina fifi wɔ Eden asase ne so. Ɛne nkadua. Ano ma yɛ nkwadua. Esi tuo ne fifiri. Esi tuo ne mfimfini. Ɛne papa ne bɔne ne. Ɛne papa ne bɔne ne deɛ dua. Verse 10. Campaign yankɔ. Yesuo bi firi Eden. Asɛm ne ni. Ɛnsuo bi pie firi Eden hɔ. Ɛbɛfɔ turo no. Ɛne bɛfɔ turo no.
Na free wara. Emu papa ye insutire enan. Eni mu papa ye insutire enan. Eti insutire nan we e de be ye location. Yes. Okay. E chebe bia the God of engineer dey. Eda. Nti insutire na power edi ni mu no. Bible be yin 1:1 ko. Verse 11. Yanko. De di kan. Ensuo de di kan no. E di pison. Ni di pison. Ene kunto twa hewda sase. E kunto twa fa. Hewda sase. Hewda no wa he. Eti ya the Bible ni ba yin be hewda hedan. Eti atini wo. Atini wo be garden be garden wo no. Etiri fi wa kokunto fa. Hewda. Eti yanko checking hweba be hewda ye tracing. Ye searching. Hallelujah. Ye ko be hewda ne hedan. Mesi nyago po body power bi bram. Yes. Na se nyago po body power bi bram dia. Obo body power sponsor ni saso. Yes. So body power sponsor ni saso dia. Almighty God is natural. Yes. Black. Nyago point to I'm telling you. Kacho onye broni. Debbie. Don't even broni that. Debbie. Cause before you what thing. Papa. Let's onye ntia ni amaji yensam. Busu wuwu aye na namudi akiri. Any mistake bi ayam ye ho. Ana manfofo ada na ye kwaye. Body hu yamaba. Amen. Nyankopon bebo di pound sponsor the saso. Na so bo na bibre mu a. Wo ka nyankopon ebroni. Wo de tie babo no me be chawa de bi wa. Iso ni kan de pizza. Ense ni kan di pizza. Ene kunto twa hewda sase. Ye check route no. E kunto fa fa. Hewda sase. Hewla no wabodi ye di be hewla ni da. Ye ko be hewla da. Our Genesis chapter 25 verse 18. Verse 18. Sana me preach no. Sana me preach me ya na ma proof no. Ye 2 million ya chosie. Was na what na free hewla. Was na ye ni mi pa ko tran fi hewla. Abraham no. Yes. Kwa. Won na free hewla. Abraham o tran fi hewla. Ekosi Sora sa. Ekosi so asa. E won Misrim 10 so. E won fa Misrim 10 so. Misrim ko Assyria. E di ko fa Assyria. Eti from Misrim, e da Misrim. Yeah. The Misrim ni Assyria ntam. Yes. Odofo. Eti wi a e na da ho no. Timeni map na to so. Yeah. Nti ye ba chire mu yi. Eti o sei insuo ne di kafi edi ni mu no. Ototwa hewla. Akuntotwa hewla. Sika woso no. Sika woso no. Na asase ni sika ye. Na asase ni sika ye dan. Eye. Ehona na bedu na apopo bebre mo. Yanko hallelujah. Insuo ne enti ada Egypt. Egypt is Africa. Yes. Eti pizza insuo no. Akonton ko fa hewla. Hewla no chose hewla na Egypt. Tima quotation no. Yes. Hallelujah. Amen. Someone tell me some other quotation here ready for First Samuel. Chapter 15 verse 7. No me hewla fast. First Samuel. Mo yan tam ye bresa. Chapter 15. Koso. Verse 7. Ye tell that yesam. Ko. Otna Saul ekunkum Amalek. Na Saul kunkum Amalek. Efi hewla. Eni ko si baby a. Omani kire so a. Edam Misrim appear fam. Yes. Hewla ni da Misrim appear fam. It's Eastern. Praise the Lord Almighty God, living Yahweh. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Baby, I'm sure the God already know. Missy baby, what is this idea? What do you want? Yes. Black is what? Beautiful. Black is beautiful. Yes. We are going to maintain no color. We are going to maintain young people in the walls. Yes. About your man, Tassia. Amen. I'm going to slam it out. Amen. If you want to be a heavy lander, yes. Please on a contour. Young go. Verse number 13. Cause why? What's in a sweat yammy? No, you see a tosum yano. Any Gihon. Indeed, Gihon. And a kuntuta Ethiopia. Also, contour Ethiopia. Hallelujah. Amen. At the Ethiopia open. Ethiopia after the God of engineer day. And when one come here, or can hold Ethiopia or the God Ethiopia the God of engineer day. Hallelujah. Amen. Other 40 yammy. Yes. Remember, brother, me now. The God of engineer Ethiopia never put body power be bram. Yes. The Bible say, in Sierra Tosum you die. What's it? Gihon. And a kuntuta Ethiopia assassin. Where you a kunto Ethiopia assassin and crown. The baby Ethiopia, the God of engineer dano. A ho, Anna in Sonia day. A township. 21 now, Cobabia. Or control Ethiopia no or Pifey God of the engineer Ethiopia one. And what control for or man. One ko baby and some of the kobo material scene. You got the third insuo. If you toss me, any hedicle. And a sin Assyria apuya. And also the chamwa a copy of Assyria apuya. On the coco chamco. Yes. A cop Assyria. Assyria and so Asia. Yes.
if you Europe before the more how they say. Middle East. Wow. They control a Middle East. Yeah. Me preach about. Kebabonum. Ya kwa number 4. Was it a sweat at Tosunan? And see a Tosunan so and come abio. And effort. And the effort. It's your Tosunan the effort. Effort you business as apostle come and effort you so bang. You remember when my proof. Okay. And for effort home. Yes. He for effort so it's on that. Man map no. Yes. Let me tell you be effort Daniel chapter 10 verse number 4. Daniel chapter 10 verse 4. What's it? What's na busumia edikano. What's the kind There tosu eduonu nine. That tosu eduonu nine. Na mi wo ensukase hedical. Na ye nya panyi e fa ni Daniel so den sukase bi e fa ni dan. Hedical ti map na beda ono. Yes. So ye map no a. Nsuo na da ono. Hedical. Yes. Eti apapai eti ba kwantene akopie baabi amo akopai akoda. Eye efrese Efret no. Efret ni Bible no che baabi akoda no. Na ye be cho se Efret ni ba kwae. What's it? Na any Tigris ano. Any Tigris eti Efret ni Tigris. Ekobom. Yes. Eti esunsuo Tigris. And esun Efret. Eti Efret no. Eko ani Tigris kobom. Yes. Eti one person who be Efret no. Eko pie ya. Eko pie wo baby from Mesopotamia. So we know ya wo bibi a say a land between two rivers is called Mesopotamia. Efret and Tigris. Efret and Tigris. Yes. Open Mesopotamia so and dying for Babylon. Nukre. Babylon so the ancient name, the modern name of Babylon is Iraq. Middle East to her. There also Middle East to yes. Seven so. And so Middle East to her. And Almighty God Yahweh. Now the bomb about Africa. Yes. Edia papa na nyango pon esi ni edia no I friend dia kronkron no odian Africa. Oh yes. And so ni papa ya no back for Egypt. Back for Ethiopia. Hallelujah. Amen. And back for friend Syria. And back for pie wo hefa Mesopotamia. Babylon. Yes. Oba de man entiase. Amen. Ye hunu se nyofa so ye na ade. Wa wie na de bo. Oh. Oba de Africa. Black is beautiful. Yes. I'm telling you. Ontimi nyeburo ni da. Make us no make us ada apostle kwante ba so konto kwa. We nyen to kwasam. But me yama bibini e opon ho. So obroni kita adwembo ni ma cho bebi obroni free buy. E nyankopon bo tuntum na me pese wo ti ase ma me say. Nyankopon mo obroni anka bibini ntimi mada. I'm telling you, obo bibini a obo broni ka bibini ko obroni si o ntimi ngu bibini da. Nemo bibini so betma wo broni. Oh yes. Oni ma me catch o play. Ba ye man ga na mo. Nkofo tuntum ye no ma wo ba kokko. Oni ma me catch. Eti adibom ni Nyankopon ba so a kire say adibifo ni mu ne benye kokko afire. Eti kwa be ne fa so nya broni. Ti yan ko ba bia nya fa so nya broni. Yenya broni our Genesis chapter 25. Now na better side we ase no. Yan kai o de kai Genesis chapter 25 verse 19. Genesis chapter 25. O de kai Genesis chapter 48 verse 7 yanko. Genesis chapter 48 verse number 7. Osimengase. Osnamedie. Ko Bifi paran. Abraham na kasa no bifi paran. Bifi paran. Ni ha Any Mesopotamia. Ani Mesopotamia. Me ba ye no. And ofri wo ba no enti ho o ma tra open. Rahel ewu meni mo. Rahel wu wananim awanfa. Canaan saso. Canaan saso so. Akwantia bi. Ni edu Efrat. Aka kemi ma bi fa. Efrat. Enti me try a land between two rivers. It's called Mesopotamia. Enti Bible ni say Efrat in Siomu. Ana wu bi Bible ni say a pure God of Eden mu no. Ekokoto ko fa hinfa. Mesopotamia. And the Bible no me dey have more proof. Genesis chapter 48 verse 7. Osimengase. What's na me dey? Kwai. Bifi paran. Any Mesopotamia. Abraham furu oba. Abraham furu ana me ba no. Rahel ewu meni. Rahel Jacob say Rahel wu wananim. Awo Canaan saso. Awo Canaan asase so. Akwantia bi. Akwantia ba bi o. Ni edu Efrat. Aka kemi no ma du hifa. Efrat. Insuo no ho. Efrat insuo no so. Papa di kan say ofri fa no oba Mesopotamia. And Mesopotamia so no. Hallelujah. Amen. Insuo isu e wona da. And history one kasa with him say a land between two rivers is called Mesopotamia. And Efrat and Tigris. And Mesopotamia I think.
Almighty God, Yahweh, man, Tiasia, Amen. Amen. Of Tiasia, favorite cry of Brony, then, you go cry Brony fast by. Much as a battle be starting from the womb. You know about womb. Battle being Tokabi, the battle any paper for your former side, the battle, but was well, we are saying. It is a battle, no cost, but a kit of Fiadrian, then, and Tokabi cost the daily and him. I have spiritual war, but you him. Match war, no, Yanko, Genesis 25:19. Genesis 25, verse 19. Mr. Black is beautiful. Yes. Mr. Bibi, I'm moving on. The man told you to tell me about Via. Yes. Come on, we are got. What's it? Yes, I'm on. Eso ni Jacob, a war. Eso ni Jacob, a war. Yen Abraham, but Isaac, I want to. When you Abraham about Isaac, I want to at was war. Abraham, Isaac. Abraham, Isaac. Isaac did in Frisian. Isaac did Frisian. At the end, you chop your good if you have a chum straight Yako. yes. Go. Over Rebecca. Oh, I am Baba did Rebecca. Abraham need better about of Mesopotamia. Abraham need better about Mesopotamia. What's the Yako? Verse 21. What's why? Isaac is there about the Emma. And Isaac is here with the man here. Every side. No, your bunny. No, your bunny. I read the Ponti Isaac at this. Now, we are going to put Isaac at this level. Now, you Rebecca, you Now, say, you Rebecca and Insania. and what happened, Pim, And cook what Pim, what my many young. and was say, My mate was him in Tiasia. Satisfadia. Said him, you for you could And I'm Tiasia. I mean, me, give me a phone, me, Tiasia. When you make a good around, Where do you make come up with Saudi? I read the pocket. No, you go pop a yin and catch Rebecca say, Sure, Becky, I mind me, you know what I'm Becky, I am mine. Who do you know? My brother, I'm talking about 2 nations. Yes. 2 nations. I mind me, you know what I'm Hallelujah. Amen. Rebecca, you my brother, to what this year? Yes. The Bajanian Ghana, the Togo was Nigeria, the Burkina, Debbie. Tiaye, and 2 nations. But 2 nations, no, I want you to be a quack. And for who do you never take to a 30 years, you will say, and you pakra. I will get to you and come forward, and come forward, and come forward, young Kobabunum. I know better Tom Humphrey. I know better Tom Humphrey, Yafunum. A man back to bed back or so. A mine back, who bed back or so. A penny best smoke, man. A penny best summadai. My brother, you best summadai. My brother, you was your penny by day. I smoke man. Nina do so about war. No, I am so about one. Nina do so about Nina do so about nothing. Nare. Na empower the Na entawa ni yam. do the candy free buy. No, do the candy free buy. Na where you call. No, where you call. Na who knows what you could. Yes. Yes. The where you call. Ni who me what you check about for nare. Be a call ni who me kusu. Yet what to the so. No to the eso. Asieni ni gu na chibu. Yes. The board nanka say ni sa ye kokko bere. Broni kokko ma che ya afechire gongong. Awa pie free Rebecca yem. Oto tim kai na ba ku disu ba ko. I want you. Nina ni free buy. Nina ni free buy. Na ni sector 819. Ono so ba no kita SO19. Kita SO19 ya baba 19 Yeah. Ha! It what to the Jacob. Ya to the Jacob. Asieni say. 19 craft. Misa nyina ma cheche mu akira wo. Wi anwa so yie pa. Some no so. Ya na friend. 19 craft wo. Ono obo kita ne. Obi nyoko na di. Okura mi deni. Okito broni na di. Ha, tunu kura broni na di. Ada ben ye veja grofo 19 craft. Yeah. Hallelujah. Yadi bi ankwa. O say, no woman. Na Isaac edi infie edusia. Na Isaac edi infie shahin. Edusia. No wo nkola no. Maami Rebecca. Nyankopɔ kɔ bisa ne sɛ. Be ye fuyi mi ti kukuru ase kye de sɛ. Onyankopɔ kye na ase sɛ. Nkola ahodoɔ mienu na wonyam. Wonyam ntafo. Na ya ahin aman mienu. Ɔpanyin no ɛbɛsoma kuma no. There's a command by the penny. Okay. The Rebecca the way she retreat. Okay. The said the tea be over 5 years. Yeah. Na dwene no. Yemra. Se penny na kasa kura no. Onu omunu dada. Etiti ayi. Onu edika koton ni penny. Genesis 25 verse 27. Genesis 25 verse 27. From 21 yanko. Yem 21. Verse 1 yanko verse 1. Genesis chapter 27 verse 1. 27. Verse 1. Okay, Isaac, Jacob G. Isaac in Shira. Was Isaac about?
Kani anko. Ah, bet makai. Ya Isaac Abakura. Isaac no Abakura. Na ni so ye no kusu. Na ni so ye no kusu. Ohunu de ye. Ohunu de ye. Ofreni ba pani so ka kire say. Ofreni ba pani so ka kire say. Me ba. Wo de ha. O se no say. Hwemi nie. Ana o se hwe. Mabakura. Na mini mi wuda. 27 verse 1 na kai no. 27 1 na me. 27 27 25 27 25 27 first. Yes. Can Genesis 25 27. We are back 27 verse 1. Okay. Go. Eso ne penny. Eso to ne penny. Emofreni yin. Emofreni yin. Na eso yo onipa. Eso yo nipa. Onim hayo. Oye hamuni. Na Jacob de. Oye nipa wodwo. Otinintuma dem. Isaac ado do eso because onim say ni piesie. Efise. Na ne hanam so ya ne say you obi oye hapa. Ko. Na Rebecca de. No do Jacob. Odo Jacob. 29. Koso anu so ade to kodo Jacob. Ebisa ono awo mu ni aka che ne say. Yeah. Ntafo mienu no. Opanyin no obesuma kuma nto automatic ono no de do koma. Kuma ndada. Ada papa nso de onim sa prophecy no etu ono de ono fa nse de PSC etu odo na mapanyine no se babu no o se Jacob no aduane bi na Jacob no aduane bi eso efri wura mu bae no na eso free wura bae no no abra yie pa enti eso ekete Jacob say mesraw mam adikokoi bi my brother ti higher prophecy mama adikokoi bi na minni na mabre etu ade tu ni din ani ade tu ni din Edom asie ne say den adikoko me pa chon tiaye me to read the Bible now a friend saying Edomites another day Edomites yeah Edomites who say you Edomites he's talking about Esau then as for Edomites no obi Esau as for because he the Edom no be two Esau because ono kwaji ade kokon di odi wie nya de to no ono so asa bere ko eti na asefo no ye from then Edomites as a 4-year Bible calculation, Bible history, about Rania Duaba, Edubeko Europe, Edubeko Raman Menum, no headquarters, Ebeko Rome. Okay. Headquarters, Beko Rome. Headquarters, Beko Rome. Read about for me, Yakwa. What? What's na Jacob can say? Na Jacob can say. Ton penny mommy. I did with no Colani Bibiao. About a woman to say, but assume you preoccupy. I need a pure na akole bi na no say ton pani mami ne and eso can say hwe e wona bi be wi na pani dia na bi pani dia ya dan e bi den kwa na me ya no bi bisa saposo kwa na abrofo ne yefo na bi fo ne yefo be che omu yi o de baba ne be che abrofo be che bi fo yes kwaso na Jacob can say kantam kire me ne and kantam say no ton penny ma Jacob kwa iwu na ya panyi o de ma Jacob watona no physical dia aduane bokodi beans abrofo no asefo no ani Esau awu ton pani ni mai yani Jacob asefo na Jacob asefo no be say yani Jacob asefo ma chiro de ye ko ye Jacob asefo baba ne be chiro ma chiro se ne ba ne se ye brai ma chiro mu ma chiro panyi ko papa so why be free ye mu jeje anu adere asam no so asaba be bere obitiri ma mi hu sana me famra oba de ma yenta se mra efeti ba kwa tom panini no yes it's spiritual a pure physical so was a ton e nye ke se ye adwuma ba papa no owu nkwala me ni do nim ho hwe tom panini no e ti abedi on sam kodi Jacob nsam e te kodi Jacob nsam no Jacob eniso no abayi ni nuanu so panyina mpa afoforo de Bible kan yankwa de Bible kan Genesis 27 just one no Jacob G Isaac inshira Jacob G Isaac kwa me fa so G inshira if no be chen ye kokko ni tuntum ni so da I Esau eli Jacob ntam ko na Isaac abakokora na Isaac no abakokora na ni so ayi kusu ohuna de yie ofani ba pani so ka kire ne say ba pani Esau wo broni ni ka kire ne say mi ba ko broni wose ni say hwe mi nie wose hwe mabakora mi ni mi wuda afa fa unioma fa dan unioma fa obema ene ukuntunu owuram kope ha na mbre na no ma kone bia ne sade me pe na fa bre me na mini na me kra nhira wansa na mawu ko ensu na Isaac kasa kire Esau no na tam Isaac kasa kire Jacob Rebecca ti na Esau ko wrem say Rebecca ti so na so do Jacob to man lie yes anu so for film Rebecca ndia hiwo no ko for film de nyango paka wose na Esau ko wrem say ko me say tie preach ni ye Rebecca kwanton okan yo enkola na nkase di ka chepenyi ndada tama na Esau to ni penyi di agi kokko ni beast na Rebecca nya dan no ni ho
Jeba ni engo. Was na eso. Na eso kwa urem so de kokum. Na baba kwa so okokum. Na Rebecca catch ni ba Jacob say. Jacob we. Meti say we jare kasa kire wo ni eso say. Ko pe ha na mbre ni. Na no makone duane. Na mi nhira wansa. Asamawu. Na afa mi ba. Tie mi ni. Say de mi ba hwa wo yi. Ko unwan mu. Ye fast na ko unwan mu. Na ko kire mre kire ma pa mi enu bre mi. Ko pe unwan ni bi. Nkitu omo nyimi ma na mi mfa mi nya akone duane mi ma wacha mfa nya akone duane ma papa said your pet me nim said me ma me ni pani ku ni sa no oni mi ku ni taste oni mi taste oh yes e ba bo no mu who can't was was na fa koma wacha na arawo sam ne say papa ni penwura mu na mo na ma mi e ba ema we see adi na otimi di aponche etimi di yemura mu nam this ni so mi twani mpu nam sa ema for money spices why ma pancha da ni wuram nam ana ne so twen ya ba bu ni ngwa was na fa koma waja na woni no nhira wansa na wawu na Jacob ka kire ni ba Nina Rebecca say Jacob ka kire ni ma me Rebecca say ma me nua eso ho wonwi me nua eso ho wodan wo so or kire eso so da oni ni nua ntam yes tie me nua eso ho wodan o wonwi na me de o ye bro ni kire mi o me de na me de me atroka me hu ya dan troka chako to dayo yo chako body troka hallelujah amen African man chako body troka directly ameno amen what you me say me wona me dan troka but when him say me near so dia no won mi wabre adi be papa ni no ba dan e bia me ga be kam ya hwe wanya papa e ba cheme na man ni so osusifo na nyesa me papa na me di aboma ba me ho so ko ena ni na ka kire me say hona ni ma ka kire say wo di abomra me so di abobi e ba bi mi ba tie mi kwa ma mi ni ara ni definitely say we nyame na aka enye yede enu abobi ni so kwachi nwan bra mi kwachi nwan ne bra mi e kwachi won bra ni na na Jacob kwachi nwan ne bra ni na bi ye na kono duane sade ne ja kono duane sade ne ma ne papa no e pepepepe Rebecca fa ni ba pani eso ntade Rebecca fa ni ba pani eso dan ntade fefe a ntade bi efe e woni nchen wodan e woni nchen wa nsi na mu bon no odi hyede ba kuma Jacob odi hyede ba kuma Jacob na odi mre kire ma orofo hyede wa yeso na me se amuye me si na kire omu ma me ni ko fa ni barata de kama wa sha wa ahoro yes sent we ani motuo ma jimu no odi hyede ba kuma Jacob e ba bu mi yanko na odi mre kire ma no huma edradura ne sa se dia Jacob te no o se ni wo ya dan troka eti wuri dia Esau Rebecca ye ana odwan no yeah ne redie no ofa homa no otwe odi dradura ne nsa ne kon body no odwan homa o na say Esau no mo mi pa yes wow ha obomode atwa ne Brazil ha meche utimi ne ntesa yes eno ne body ni so ba bia oni ba bia troka no ba bia nwi wa pa no odi odwan ne nwi yes o pa bibi starch no odi fine odi tare ho ano na kone duane maame no nani abre o ye very rich papa no odi tare ne ba no na chi anwi wo pa ne bu anwi wo pa ne saba no nsa nyina asofo ho nsa nyina wo nwi wa eno na kone duane no odi akone di eni pa no wasiese ne di hye ne ba Jacob nsa odi hye Jacob nsa odi command nature eno odi command eno si major o si minie na eye wo ya me ba na Jacob ka kire ja say na Jacob ka kire ja say eye mi wa bakan Esau ye bi wa bakan Esau ma yesa de wo kire me asema Jacob kan enye no kure but esa ye no kure ade tanya no kure honam fam de enye no kure ono ye ka kire yeah but honam fam de ne ko pa ka say akuma de bedi panyin so eto obiara ne ka say ayo ba panyin dia honam fam de no kure hallelujah amen but edi Esau no da panyin so it was ayo ba panyin Esau a efle Jacob na ede ejina meko ma yesa de wo kire me no ma yesa de wo kire me no misra sorry na tenase na de mi hanam na ukren shira me hanam isi ya point odan I trying spices I want dawa wow I want to get drunk on the pepper ne prekase hintia wom yes Hebabu no ko Isaac catch anybody say os na Isaac catch anybody say eh den na wonya ntem say yi den na wonya na mi ntem sa e no see I want to call you say wadu wonya nkopon I say papa wonya nkopon ono ma aboa ne hia me e mo him ya we na ma aboa ne hia me Isaac catch Jacob say and Isaac catch okay wo di aba ene chipiri me na me kan wo mi hwe na me fa me san kan onim ne ba ne body na nye fra onim ne body say eh me ba Esau na me hu say me ba Esau na say enyo no na say enyo no Jacob chipiri ne jare chipiri ne papa ori ni nsa e kan no hwe na me
body ni baby biara enwini wo sana papa so ni body baby enwini wo na ni frade but oni ma me so di ka show papa na baby enwini wo bia wa cover atwa ni nwi ankasa na je se esa ne hu wo nwi papa opuo ni kokko eba bu mi kwa na okan no hweye na okan se akweto okan hweye na okan o hye na kan no emo ano ho papa de ba do how do you say me Jacob dia me hu se ba wanya ba do so cause ha no papa no okwa wire de ya asem esi ai papa di nsa wo de he de o ye ke babo no wasi na enne no ye Jacob ne papa na che and so still Holy Spirit kasa yes de be ni Jacob ma se be mu nti yes wa che so ontimi nyina so because on dey good evidence no se voice ne de ye Jacob ne Jacob voice na ensa no de na me de suffer body ni ho ya eso nsa Emma fear woman enkwai no why ni wura mu na enye easy body ni so ti no bad trance no so otwa mekasa agurade ene drawing mo ya de dodo papa see a painting ya no see a wire ye di bibi sha nan eyebrow some eyebrow and the association ye echi mu frase anya ne was mu twa body first ye ni echi they very simple your body was pa and ye echi ni ano they very simple agurade fani sen kama amen enti neja hu no was enti neja hu no efise na ni nsan wo nwi ti se ni ne eso de agurade ye ni nsan wo nwi ti se dan ni eso de enti o shira no eno se no ka cha ni se woni mi ba eso ana eno se minni no eno se fa pini mi nchen fa pini papa still of evidence yes pin manim kakra na minni aduane no won sam papa se bi di aduane won sam na mi kren shira na mi anse na wo shira papa ne pese obi na no a de be to fa de be ya enti odi bre no odi bre odi bo bisa bre no odi bo bisa bre ono mi na ne ja se catch no say chi pini be fi ma no me ba I had your last evidence the female and so papa ma me na wie ho aduma dada wo de bo aduma ma me na wie na otwe ni coffee na no otwe pin no coffee na no na ohia na tade mu hia tie na oni mini ba ne send because what ayakwala ota pemura m kopa obofo to oni mini sent ohia na set us eno shira no say papa na nkasa ne ho bon wo no shira na kasa share me ba ho hia eti say fu awade shira so hia eti yo eti say efu awade shira so hia awade shira so ehia efu awade shira so hia Wanyankopɔn ma wɔ soro bɔsuo ɛne asase asrade asrade my brother me say emfa Africa asrade asase and to Europe asase Dabi no me show you take Japan ko hotan than Africa me show you me see ya bo church asam no so who can't was what's the asase asrade wɔ so any a brony son running for a while. Any a brony son. Ready when you and Pierre assassin. A man sumu. Nancrofon kutu. Ya wouldn't animals. Ghana. I'll be mine. Yes. I brought phone kutu with you. Ya get paid almost respected. Yes. Now make sure you to respect resources. No. Yes. Because here we are. Jacob and me handle. Na me chon yente Jacob and me handle. Obe an apostle dey na person Jacob on why. One Israel. Oh, hey, opai baby. Me chon wade bi. Asam so. Kan yan go na. Was ye wunnuanom so wura. Wo obe ye the whole wadu yam so wura. Na wonna mankoto. Wonna mabakoto. Wadumi wona wadumi wo. Wadumi wo medumi wo. Na wo hira wona wo hira wo. Me hira obi bia ja ha ye hira bia ye di hira no. Obi obe hira bia be hira no. Obi ebe dum. Me chon dey just safety dey there. Bye. Because I prefer study who say, "I'm from Africa so am at home ho." Hallelujah. Yes. Who can't was what? Isaac we Jacob shira. Now was Jacob free na jan free the other pair. Free papa nche ko ya pa. And ni yes for free na how you buy. Eso free run buy. No so be no na kone dia ni. Oh, my God, say, Major, sorry, was the Major sorry? Now only the Bahanam, now Ukraine Shrami, now Major Isaac say, Major Bob, I no see, I am me back, Papa. Isaac, the who poor Cassia, because we shining you were shooting you with your papa. I don't say, as what can I say? Wine pot, any
dia okoye ha bi bre me okoye ha na mu bre papa na me di ni nyina nsa na wori ba na me hyira no na me hyira ni dada yi hwan kwa nso obeye de we hyira no ye we de me ya wo hwenye yo we de obeye de hyira no ni ya yewa Shirano Yayowa Shirano Oni panti misai Yayowa Shirano Napunina Aye Shira Oni panti misai Yayowa Shirano Napunina Aye Shira. Hallelujah. Amen. What's the best that we ain't doing? Obey the wish and one. Yes, or teenage answer. It's a teenage answer. Or the Sukasia. No, this Sukasia. Any other whoop it. See what you da Major Papa Shramin Subi. Shami Subi. And was a wooden the Nada. I bet Jewish Shira. And was in the din design. What's in the din design? Yakopana. Emprenuni. Aha. And a so ye mistake. Why do you go king? What for? On your own from so. Ukobodia. Ain't that. Debbie. Oh, you see the word? Emprenuni. One day I'll preach about this. Yes. What from? A modia. Debbie. Yes, don't try. Don't try. Emprenuni. And what you try my name? And what you try my name? What family penny? A family penny. Now say. After what Jimmy is sure. Emprenuni to try what came out okay. No, not all penny. Coconi beans. Wow. It is hard dream way. Our Edomites nitrim. Okay. Our prophet team said, "Come take revenge." Oh my dear, be a bed Jacob will be on budget. As a Subiwa, a profoundly beat him. Make sure your man go now. Yafra, and you mean, make sure be a free bar. Yes. Make sure be a free bar. Read the Bible for me. Who can't was what? And no see. Why we need racism? Racism bar. I got for. Brass, I'm a boy broach. Now I prefer to stand in one. No one to quadra my huh? Oh, hallelujah. Amen. Missy, I will take revenge. What the heck? Come on, young boy. Isaac Catanaja said, I want to know. Eso Catanaja said, Eso Catanaja Papa said, one face shall be in Siemia. One face shall be in Siemia. Isaac, we are serious. I want Isaac Catanaja. Share. Midinuma Yusura. We are dear Midina Usura. Midinian Maya Nkua. Midinian Naya Nkua. Na media brownies have one. Media Japadian and carry resources media. Media one. Media one. Na fe wudie. E die na menya wo me ba. Na eso ka tele jase. Na eso ka tele papa se. Meja. Enshira bia kopa na wo. E ti wi asi nshaba kopa na wo. Shira mi nsu e meja. Shira mi nsu meja. Eso mani ni so swing. Eso mani ni so swing. Na eja ise wi asi ni se. Na eja ise bia na ka tele se. Na me kasa. Asasi asrade nim. Wo no. Asasi asrade anya den. Enim. E pa cho Holland asrade wo asasi no. Debi. Pa ko so much. Only good. Timba. Because me boy man dia. You know what man on it tie They know. No baby say identity and crofone develop che. Yes, we don kase me obeka se me wa. Asrade asasi ni. Obeyi konso. Me see Edomites and bomode ayi konua na dai. Akofre yi konua no. Omo yi konua no. Apostle mo yi. Ebeba se. Se mo bomodin. So bomodin. E kentire wo ho a. Now kentire wo a. Obeyi wo konua na kentire wo a. Spain kentire wo a. Mo yi konua no. Holland kentire wo a. Mo yi konua no. UK kentire wo a. Mo yi konua no. Switzerland kentire wo a. Mo yi konua no. Australia kentire wo a. Mo yi konua no. Hallelujah. Amen. France kentire wo a. Mo yi konua no. My dear sister, my dear brother. They preaching me preaching here. Oh man continue mo. Yes. Oh man what you konua no. Yes. Yet you my there. Am give me AGYEMANG. Read the Bible for me. That's what you want. What yes as a fosso. Eso repent me continue. Ko. Na eso tani Jacob. And eso ya den. What tani Jacob? Fatu trim. Eti ada. E wo nhira na jade nhira right no. Etani. Ota be da o mani Jacob asifo ntem. Nti ade we ye adwuma bata yemfa ya adwen yedai enko. Omo sere kire enso mo muno mutrim. Omo sere kire enso mo muno mutrim. Omo sere kire enso omo muno mutrim. Asɛm no so
Sabe boa mon catch me. Sabe boa. Me pachaw. COVID-19 buy you. Chinese from as a name me check Ghana for. Yeah, I want to buy. Huh? I want to buy. So no man no was pound Ghana for be as about them. Omo. You know pound before be about them. Omo. You know we free hand on be check penny for na there. The day penny for so dia there no want me enkasa ho. Me che oni nyina. Oh yes. Me che oni nyina. Yes. Ye me Bible na kasa. Bible na me dey teachers na. Was the free sad done. Eso. Or time ni nia Jacob. I won't shira ne jadi shira no ni. Shira ne jadi shira ne chair. Yes. Time of agidu on the trim say. Kwan biara obefa so ne sabe kan shira ne fini nia ne chair. Obeji. Nti me pesa wo twa bi say. Abrofo no oma grabo. Se kwan biara on be hye bi before ase. Ma ye japade ne ate so ha no oma che free so meji. That's how I'm critical niema. Some people say for so ho na dread point wo boni nisu. There be and for so pop I give you me bia chemical wo bia no e mo de man say be destroy your life. Enti ye be wuntam ye be wuntam. Ye ni tuntum aduro. Wini ma ka kire. Cause tuntum ye ni aduro. Ah de po. Ye ni tuntum aduro de po. From kokko to tuntum. Ne mo kokko aduro de ho. But ono bro ni wa kokko dada. Trump no. Yes. To na aba no ma unipadua no cells ne ai awu. Now entampa na wa free wi center. To ba wa kwala na president ko unipadua. Hwa gidi omode ba sesi a. So omo ye nua no, omo ye nua se say aduaba bi wo etofam a na pro. Eso Ghana memu ha no. Ka wo die bia na ye yi. Omo di nua ne e be che kwan fa so ye nua ye bro. Omo say ye nua ne nyina. Omo panya sakwa bi se ye twoko ko bu ye nua. E dua de foforo. Ko anan. Wo de mama ye mpanyifo nta me di be si mu nyina so preach na ba na da mu nyina no. Me yasam no so. Me che oni ntia mu mpanyifo ne yes a. Aboboba. Shababu no mo e. Tama esaw. Ate no ho. Afa no nua wadwemmone. Oba papam. Yes. Jacob so ate no. Papam. Yakwa Genesis chapter 32. Genesis chapter 32 verse 1. Verse 1. Koso. Etifia sem no. Jacob ekoshia Esau. Jacob akwa wayeyi echi akwa wayeyi wo baby. Ana ba le trim se me nua edu o hia baby obekumi o. Minim baby me nua ne what about baby akodu akobobra na duru. Etimeka kwa wi me nua. Oda! Na bofo ka je ko hia nua no. Ko Jacob sini kwa so. Onyankopon abofo be hia no. Nyankopon abofo be hia no. Jacob hu no. Na Jacob hu no. O kan se. Onyankopon asafuni o. Onyankopon asafuni e. Etu hodin. Mahani. Verse 3. Koso. Na Jacob etu abofo adinanim. Ene Jacob tu abofo adinanim. Ekoni ne Esau nchen. Ewo si asase so. Ewo Edom wuram. Wow, so oyisu Edom. Nti ne from Edomites. Yes. Nti ye di Edom no. Ade kokko no di ye de ato no. Abe o nickname. Nasifo nyina. To bade Edomites are whites. Yes. When they did moi. Tomu yama de say on be fight against Jacob. The Jacob okon e sha no woro so. Eso ehu onu. That is yen esu nearby no. Ye ni can do spirit. Yeah, before. Yet so in control. To obi bi obi Africa. No kita can do spirit bi an abrofo no fight say mun yin influence ankrofo we e sha no mo so adike to bi o me bia no o meet me overcome yen. Wow. That is your gold. Wow. Yentia refine Ghana. Ye call refine abrochiri. Abrahusa. Kwame Nkrumah ye na ju so ba ye be kra we fi ono. Kwame Nkrumah ye nya oil na Kwame Nkrumah o vision say o Ghana be nya oil. No we see oil refine we e watem. Yeah. Wo bra na Ghana nya oil. Mpanyifo na ba oil wo ho. Eso Ghana nya so mfa so. Wo te Ghana wutie mi. Wutie mi. Gaddafi no chance ko fight say obey African say den. Obey Libya. Yes. Obey Libya. To say the young couple ampa man shirana bam ya blessed tip Tripoli and Benghazi. Don't tell about Rabbi and never podcast and be return what a can you preach way and so me time no so me one woman among some master and young teachings I would do him about Jacob to above 14 and Paso Ekoni ne Esau nchen. O se kwoni ne Esau nchen. Ewo si asase so. Ewo Edom wuram. Eno se wo se. Eno ka chom se. Say the mon kan kire bi wura Esau. Jacob Ferry. Eso wa yusu wa de hunti government bi.
koma IMF no my rules and regulations aw maybe we a country aw asa wa nyame hia no Jacob nyame hia no o si mo nko kanche mi wura eso se sesen ehu edi kan na pie awa yemu ko wose mo kanche mi wura eso se mo kanche mi wura eso se wakwa Jacob se makotele banchen hey Jacob abada na akwa sisi nya ko ni hia no ko ye mo kanche mi wura eso se na kwa Jacob aha ne ko po hu se enkrofo we hallelujah ye ti ade no so bate hu ye den ewo ye mu tu de ti me chance do be ya ade no o nti preach na se da ti wanya gesi na ye ko po de hu prophecy that prophecy about black and white wo de ti o use the word wakwa nya ko po te so what o ya kwa say then shani ya jama nya uda so yakwa wuju sa yakwa okay then obekọ so yakwa no because unia no wakwa Jacob say makotele banchen ehọ na me ho ede bedu sese ehọ no de wo de bedu sese me nya ntwe ni mfurumu wonya na ntwe ni mfurumu enwa ni nkwa enfna na masuma se o me kanchire mi wura na me nya wanim adom se me nya wanim adom ye Jacob abiom one face so se mi wura ehunti that is how Africa is laughing you begging for the yomu ni what the God so timber bauxite diamond manganese was I yes sir hey ni mi dia nyansa do wahi Africa Mother Africa favor a change so be over age action yes Kebabu no men kominia. What's na abofo? No abofo no. Omo samba Jacob nchen. Abofo omo tu omo so omo samba Jacob nchen se. Yakonia esa nchen. No so ne emarama ahanan. Wono se wa check out rough. Omo baba be hia wo. Okita mema mako 400. Omo baba be hia wo. My brother Esau Jacob Esau wa ko hold 3 konia na dey. Wa ko hold 3 konia na dey. Edomites abomode yi konia na from so. Jacob Santi say of us jama ye share into no ni Esau there but one na mo there the obedient cry dan e man to Santi say yesu anya dom kita nipa 500 no ni yamo je ne bram what's right now try me a pretty brass that is how Africa yesu ni ban na ho gira no if you want start ye mewu onye nipa 500 no fine ni we fisi e catch say oh kentina wo ho obetwe yikon na dai omo yikon nua omo ni hwe na de baby munya de ni free shababu wasa yanko ne ho yira no na no ya dai ne ho yira no no bu nkofo woni nchen ni nyan preach we dia am say dia no this am so masin ya highlight me na me meto aso nya me bo ochina yen fancy baby yanko so bo mu nyina mu mienu what's no ya dai obu ni nkofo woni nchen ni nyina I want to say kai this mean chebe do mu mienu e no can say no say se eso ebe ko ba akuso be ko wona yen chie mutu Jacob Joffin yen chie mutu gang ba ku ni akire ba ku ni ani nti ba say eso ba na nipa fo ani ro to share we no first gang ne so atrisi yen akachi ko ba ku benya kwan adwane koso and Jacob can say Major Abraham Nyankopon Major Isaac Nyankopon awrade a wo say me say awrade a wo ka kire me say me san koma sanso so eni mabusuam na obeye mi yie no wado no kura wo di akire wakoa mu bia ensame ana me sro ebebe mu ana em yesa nye wuni efisa me de me puma eni twa Jordan na fei me srawo atitwi no obi twa Jordan ko maye ekomienu me srawo yini firi mi nua yinsam esonsam efrise me sro ni se oba be kumi ene me yerenom ene me manyina na wo kan se ye na me yawo na me mo wasefo ayesem poano anwa mo dudu onti yetimi nkan wo Yakopot so hwedin sa na se why until in control Africa that be until in control Japan no so sene no
Ninya ni hu ai dai. Atɔno so. Sana tedi me hu se Jacob ewu wom ti me ko why o man bia furu. Yes. Wow. Me child ye nya Israel. Yes. No ko why Israel free. Jacob. As no the committee. Eso. Wo de twaso. Verse 24. Verse 24. What Jacob no before me. Jacob ni obofo no committee ni ane. Jacob ni obofo bi ko. Eka Jacob nko. Eka Jacob nko. Obedi me be ni betetam. Ba be betetam hu say. E di Jacob no. E sha na wo no so no. Hallelujah. Amen. E hu e wo no mu nti. Wan why o ma bia mfiri ni mu amfa nya ne dia a. Obekọ kọtu ni nyina edan atwene. Bako tuni nyina atwene. Sana tedi a. Da ma ni bi ni mata to bofo firi soro. No ne betentam ye. E ko si ade kyene. Ko si ade kye. No ho sa utumi no. E fo hu so mo kun e ho de Jacob yire no ho kun. O kana sim to krom. Na bofo di si Jacob asin to krom ha. Jacob hwe nyonku. No hwe ni donku. Ana o se ma me nko. Ana si jara me nko. Ade a kyeme. Na de akye me. Ana o se me ma nko. Ana bofo ni say hey, Jacob say me ma bofo nko. Ade si wo hyira me. Bofo no Jacob say bofo just wo hyira me ansa. Ana o ka kyerɛ me say. Jacob pe power bi o committee is out. Read the Bible for me my dear brother. Na wo di ni say. No so we di ni say. Ana o se frem No Jacob. say frem Jacob. Na bofo ni ka kyerɛ me. Bofo ni ka kyerɛ ni say. Ye frem Jacob. Ye frem Jacob bi o. Ye be frem Israel. Asia ni say. Onyankopɔn kufuni efi say. Wo no Onyankopɔn ni pako. Na wa to me. What timi no. No diri so nkunim. Aha ni Onyankopɔn de why o man free Jacob mu. Ti Jacob de oda so ye nti kura na nti twitwafo. Nti aye. No why Israel film? No so Saudi ni. You for say Israel. Do why Israel film mu? Ti Jacob ko no. O ko check ni do mi bi. O half ama. Wow. Me see time ko. Me preach a chawa mo. Ntia ye buy back to Egypt. Ntia ye ba wo a friend say Moses for Egypt. No anse no mo free wa besia ko. Cause obi bia nhira no ha automatic uba aso be frako. Yes. Me ko to a chawo. Adentia ti ye nyan ya ba wa Israel. Every Jacob mu. O de ko chile mai. Wo say ontimi containing. Nhira ni nyina. To why be no benya Israel. No de man ejoma Israel. Yes. No so wo pa bi na fa. Ti benya the 12th tribe of Israel. To feel one corner no committee. Di new so committee so na so I pretend or you pretend that is how you perform normal life for it. Yes. Aba synonym your friend a pricky sema or synonym when we need I perform 3. So we no trim. Ti na sa be ne fe wiase di denche. Yes. Fe Nyankopon ya sare de me fra but minimi di den ewo. Whites Nyankopon ba wo. Ana bonsam ba den. Blacks Nyankopon ba den. Ana bonsam ba den. Ya mango. Adentia. Yanko o committee so yanko. Yes. 33. Verse 1. Genesis. What is Genesis 33 1 ko. Yes. Jacob ni eso ba ko ye. Jacob ni eso ba ko ye. Jacob amana ni suhuni. Jacob man ni suhuni. Na che. Sabe ni akwa wa o man ni firi bato onyim. Kwa na sin to ko no kae. Na mu ti ni donku ni ti ye no. O de ya no so. No de se me ati donku ni mu dia ma why half. Yes. Ma why half. Yes. Me de kwa chese me dia. Yes. To pick Israel nko a efiri nim. O man ni suhuni. Ti a pick Israel free Jacob nim. Yes. Kwa Na che. Kwa so Na eso reba. na eso ba. E marama ahanan aka ho. Na e mema 500 kan eso one pa. The Edomites. Ko ta ni mamu. Kwa so Ama lia ni Rahel. Kwa Ani ma wa ben no. Kwa No de ma wan ni won ma. Kwa Edi nanim. Kwa Lia ni ma di ho. Kwa so Rahel ni Yosef edi a kire. Kwa so No ara de. no ana de. O se edi o manim. Ono so si on di omanim. No oboni mu ase. Hana muntie Jacob ade wa yo. Ama se Edomites ni dia so konim. Hallelujah. Amen. Baba dear brother, and you say about ni mu ase no. Debbie. If you don't, I'm telling you. Yes. Or the akoye ni mind the 12th tribe of Israel. Yes. And you the 12th tribe of Jacob. Debbie. And the committee is on no. Boni mu ase. Obon was 1, Okofam. 2. Impression. Back 7 times. Edi ko si se. And the question say. Odoni ni ani. Odu ni nyanim because of feeling guilty of feeling guilty. Of feel guilty. Say no. Me nyan am say my robber. But do no nim say enhira. Adwena bunu fa. Kaba bana mi ko. It eso etumrika. Et eso tumrika. Ekosia ni na tu. No kosia ni yana tu. Odi ni tiri aton ko so. So ni ti tu ko so. Ano fe na no. Pretender. So suye. No man so munya suya. No suya do the suya. O si. No man na so hu emane imam. E fa pegi ni say no man be. Ano ka se hanu ni yeni mo ka. Why ni yeni mo di wachi? Ano o si. No si. Eye ema nyankopon edo ma do mo E akwa. man yankopon do wado bodan. Wakuwa. E awurade wo yemabo. Jacob. What's saying? We akwa. Why na ya wakwa?
Jacob. Ha. Hey. Obibini. Yee. Di wani je wono no. Kebabu ni anko. Was it na ma wani chipni? Na ma wani chipni. O mi na bo mo ase. Ade ti akini di atwo mutrim. Say ago ogro ba yi. Awure ye nkrofo. Ombo mu ase. Lea ne maso chipni. Omo so buo mu ase. Achiri no. Yes of any right house chipni. Koso. Omo so buo mu ase. Koso. No aka say. Na edomo ma be hia yin ase ne say. Na edomo yi a wodi omu so be hia mi ase ne say. Eno say. No say. Said ye be ya. Menya me wanim adom. Tira me so be the crowd. Bye. Kita crowd pa. Jacob no. Onso dom pan o de koi. Kita dom papa. Eso kan say. E ho na eso kan say. Dem wo dos mi nua. Me so dem wo dos. Me sraw. Me so kita 400. Mo wan de entina ho no. We ya odi bra mi. O se bi bra onyema ni bi. Nwane mponche na me de bra. Wan de entra. Pa cho munti hayo, munti abrofo no. Edom. Eso. Yeah. Edomites no. Ti o manu asem. Dem wo dos. Dem wo ye den. E dos mi nua. Dem wo dos mi nua. Mo wan de entina ho. Mo wan de entra ho. Ena ye ko put in charge ya kwa, I'm telling you. Yeah. Kwa. Ena ye ko pese dabi. Me sraw. Se manyi wadi mu adomo a. Jema ye de wa mi nsami. Na mani mu ehunu. Na mani kosu ehunu yi. Ate se aha na me ka baba na me wura ho. Jacob se ate mani kosu ehunu we so yi. Ate se de. Obi ehun Nyankopan. Oho. Efisa. Wani asome. Oho. Ghana for. Before. Nyama life no. Huburonia. Ni ehunyami. Kankan fantini. O se ekwa chapo ni huburonia sa wachi. Onanyin. Huburonia. Nyame sa wachi nko. Nyame na na ehunu no. Say enye na ne ka sa asemi. Ekwa chapo. Ni hie bro ni kokwa. Sa wachi ni kofie. Na ehunu nyame. Awurade hu yamabo. Amen. Ya babu no mu. Wani ma hu. Ate se de. Obi ehunu Nyankopan anim. Efise. Wani asome. Mesraw. Je inshira odi abrewi. Je inshira ya me di brewi. Efise. Onyankopan dome. Me wade nyina. Yesu me wade nyina. Et ohyane ma na je. Ohyane ma Esau je. Ena o kan say. Esau ade ede ma no so onye no. Oji we wie no. Yesim nko. Omo kwa na muntie. Na mini wanim. Ena o ka kire say. Esau so no di. Jacob anim. Muntie so Jacob kai. Mi wura enim say. Jacob say mi wura enim say. Ema o ye mre. Ko. Eni nwan. Enantwie. Omo madifo ekame ho. Ko. Se wo pia on dodo no kura. Udi echi a. Ube pia sa wo di pressure be pia. And yesraw mum. Enwan kwankwo ni nya. Yesraw. Ha na ye mistake ni wonu o. Yesraw. Ma mi wura ensene eni na ko anim. Ummamu so bad. Be yanim. Na me de. Me nante brabra. Say dem o di mani. Hallelujah. Because the prophecy judgment. Sure. Ye do maji. Ye gusu area. Ehunti. Ajo bibini bi o be born. So be kese tia wise no. You find the hero but on check. There be. Hallelujah. Amen. Then the taba come and come on. Oh yes. Martin Luther King Jr. Awe. Kasalamingo. Ma me wura nsini na ko anim. Me de. Me nante brabra. Say dem o di mani de betumi de akoduru ba bi e beduru won chawo. Yo, di na china nko. Muntie. Verse 15. O be di na chia kofe. Esau na ye ma na japade a wo so wonye no. Esau kana say. What Esau ka say? Ma me nya wo ni pa o mo ka wo bi. Okay. Ma se maji we no. Mi na mi di wanim. Eti won crofo ni bi no. Ma me bi ye. Ambi. Hey. Ena Jacob say. My brother, enye. Esau ye ma na dia. Osi mo ho no. Missy Moon, there's some show that dear one with him. Yes. I'm a child, you're quiet. Oh, yeah, you're from there, quiet. Debbie. The prophecy about black and whites. Amen. Amen. Now, Africans, now, your friends say COVID-19. Yeah. We are waiting for the whites. So many of us in your day. Amen. We are waiting for them. But according to the Bible, no, the Edomites are drinking power with me. Oh, I drink this. Almost destroy me.
to so me be share say ma fa resources no for resources when you go me see room what say 20 yen ko mamu de pa kan hu bi koso and o say no mo nya dan o say o mo nya dan say me me ready ma e fe Jacob enia bro na me mfa mo mo na o mo nya dan no say me na me say meji ehunti awadi hu yamabo amen odo for tie me ne and and ma yenya the history of the prophecy about slave trade because esa hu say Jacob mu nkrofo no onya bi bata na ho a besi omu yi nti o ma nipa ni bi fo nko say Nyankopon so di ka ko why o ma ni bi afiri mu dada because obi obetra Jacob nchen bia no onya nshira yawe mi akomam onfanti asem no omi akomam omo ani so ntew onyu mfitum bia nsem enwo sane mra so the bible ka asem ya chew asem na all kan ni it wa why say sanete dia mama kroje sinkola na nkasem eso awe boss woko Nyankopon ma groji sinkola no tamo ko tra sick bona sase what wodi Nyankopon say o mama groji na groji si ni manu no mo ton Joseph that Joseph go pray Egypt on my back to new home base hallelujah amen on my back wow no baton to baton say king a prepare sa because on papa no hallelujah amen so wo mu no say that dia obi nkosom yeah obi nkosom yeah say hu wo mu no akobo mu 7 times dia ko na kosom but me ma nkosom mama wo mani bi ama ti o me fi wasene no nkosom mra but on go back no go fru no samfamra hallelujah amen na ye ma Joseph ya ton ni am ton me hwehwe ni ntiantia e no ko Egypt tunu Jacob ni am ton she pity because na obi a oye dey Jacob friend say Joseph nya dream say nya go pashira no na your man no hallelujah amen nye ton no di ko nya pp ahodo ka pp abunti ma seda ni am ton yes e ko she pt no kre igi no mo ye no se yanku ne fa ne shambre ma bo bia ki Joseph are o mo boa o me ka choma pa o mo di she pt o she pt ni ma no mo se krofo bi twam hallelujah ana mo ton no ma Ishmaasefo yes na Ishmaasefo so ko ton ma Potiphar another p Potiphar fear on ma o shawo na pa ana de yire ya na dwe so de ne beda pa also want ase ye twa ntoto so straight to prison another p yes or the prison as na nshia neba onya dream Pharaoh nya dream no ko kira ase and from prison no be prime minister wow the 4 piece from peace to Potiphar from Potiphar to prison from prison to prime minister. Hallelujah amen from pit to Potiphar from Potiphar to prison from prison to prime minister sa na obayi ni nanu madi ni nanu kom Yakobom akom si yes yanko akom si so mun sane na Jacob omo ko no efedi no oni dom omo ko Egypt no oni dom so mun ko Egypt no mun ko som to be first preaching we ya preacher be preaching ye nua panyi be preaching the same preaching ya your friend said Stephen okay Acts chapter 7 verse 1 yes ye be Stephen abo na so be man you go pass on for history meto verse number 1 no start history read it etikia sam o say dey also penia sam sa koso Stephen ayi ko Israel bakosam koso also penia Israel bakosam ko also penia ka say koso e isem sana no say ani anu majanum monya so ani monya Nyankopon oyini kire Jacob ye nananom Abraham Mesopotamia asano kotre Haran okachene say this is the history they preaching na me still preaching banko okachene say Fiwasas no busuam brasa se me chewo so ano free cardia for asase so e da no ka cardia na Mesopotamia ana me ka wasam kire wono and land between two rivers na brother in South Africa be ajawa Debbie our Middle East
In South Africa, you teaching, I ain't teaching you in trying to be a mission. Kababana, Africadia for us, also Africadia for us, also better. Naja, actually, Naja, watching, or man if you want, or man if you want. I see I want to say in this. Koso, now I'm a party woman. Woman and a baba compo. No shine was her. Koso, or woman as if you didn't tree. Koso, so finding an idea. That's no Yanoba. That's no Yanoba. Nadonapocan say. Nothing for Bayo. I want an enforcer. No, do I inquire? What do I inquire? No, I don't body in Frisha. I body in Frisha. No, my best one sent Quano. No, my best one sent Quano. When you go back home, when you go back home, say, Mempoor, people attach. I want you know what you know. What's Robert assuming? That's my aunt. Coswell, I'm going to take up. Puzzle, or the sour Isaac. What? Now I just want Puzzle, or Talittia. Puzzle, Isaac, Jacob. What? Jacob, a gentleman penny foot. Oh, a gentleman penny foot to tell me, a gentleman penny for a gentleman penny for the time. I told Joseph, I come is room. No, you put on that, no dinner. What? That's the my pain. That's then. What on your point you free a man when you go point you from and when you know, man, I don't answer. No man, I don't answer. And when you are doing museum, he never any. What did you see me? What did you see me? No, so then I'm not. That's Prime Minister. What? I come back with Jimmy Canas and I come back with Jimmy Canas as I know you Yakasias. The young gentleman, the gentleman, the Jacob Potesa, the Jacob Tessa, and Janu Museum Egypt, and what's my gentleman say? Or small mechanic, Cosso, that they talk to me, that they talk to me. Joseph, we in one dictionary, na Pharaoh, so and who fed Joseph Abusia, na Joseph Asumama, what was she and Jacob, and the Jacob, the Asma day. Yes, Asumama, what was she? Yes, Suma, my head, you was saying that Jacob was sharing Jacob, and the Bushing, and the Bushing, and it was so no many pie 75. Well, lose Fenwalk for mine. No, don't buy Tiffany. I go wine in mine. Tiffany, a giant Yansuswa, Yatua Papeton. On a could do women in some Mama transactions. Yeah. Casamingo. Vest number 15. What? What the Jacob Echo Muslim? Jacob Comislim. Only a general we. Only a general we. What one bar sick him and you don't bar sick him. I better to adopt Abraham. This is Echo free. Hammond in China was sick him. Vest number 17. Cosso. Now a boy and go poke hunt. Now boy and go poke hunt. Abraham. A brand new redo. A man Dory. Why you be promising? Echo see, or he be sorry. None dear. Only Joseph. Only any time. A show of Monsieur. Or ye, Janamo Pony. Or ye, Janamo Pony. Or my what to tell one cool eguye to 2 Megui. No way now. Ya walk alano a bema, Montonentre, Mumukuno. Sa kopim say di nya Moses. E bre no Moses. E bre no Moses. Na no ye taw nya kopani. Na wo ye no abosom nya ye na abosom ye nsa o na jafie. Na wo to ne twene. Nya kopan kwa prepare ne man. Nti mi tweritia ya benyo man. Yes. Joseph and the kan kokoso me. Wanya ne man Israel. Wa why fi Jacob unti say Israel ba. Na Jacob dey still on that wall. Yes. But he didn't die. You can't say for one. But when I say be do am nsam no ya da so ye 1924 ya catch away o man na fi no but obi biara I will be free Jacob mu biara so de ba Africa be free Jacob asim ko na be nya nshira Jacob be obi biara o do be bibia ti Moses ya won Egypt yes ya won Egypt no akoda ka quotation to us okotena Pharaoh fi quotation ni quote now e ye history ni preaching no obi dey preachers am preaching yeah Stephen the preaching first. What? What's it? No to nickname. What? Pharaoh Baba Kofan. No. Oh yeah no. I didn't hear about. No Moses Mizrim Yansen. And yet Moses Mizrim Yansen. Oh yeah ding. I want in some I didn't know you. I want in some ni no different shed. No different shed. Abanakuma say. Obaka hidden Israel. Obaka hidden Israel. And yet Jacob for. What? No who obia. No ye the bonnet. Or Ginity. No or to share. What or to share you know come Mizim no so say. Cause where? Didn't be so on Yanko and I'm Sasso and I bet you won't. Next who said that fighting ye be actually me say no me ye be no Aminian who say me bet you won't. What? Bet 26. Cause where? I did Obeton so. And
ana pata on kase we de munye Israel for munye nuanom adentina moye adita mo kasa pese mudi mo bone na do oya ni nko bone na do oya ni nko bone sim ka chese ha do do si yesu ha do si yesu panyini ana so te before ana ona o si eti wo pese okumi se de nura okumi zimini na asem nti Moses dwane okoye ho e o media saso na owo imabeni ben hallelujah ko mama mienu ye den na sika bizi edi dan Moses edwane hallelujah amen o Egypt ye ba New Testament ye be waje npa Messiah ye wo no tabre no de nesi BBC eti sa time no fe wiase akoko wiase to me eba Edomites no priso menya world power the Babylon menya power but ya 626 BC Nebuchadnezzar 605 Nebuchadnezzar be dia ade but ya 538 BC and Medo and Persia almost do mo we ha Asia wa and no beji power no and then Iraq and Kuwait no beji world power almost dia Darius and Cyrus almost dia be see Greece benya world power but dia 331 BC the Greece benya we are to me apparently only the Greece in Alexander the Great also benya world power also benya we are so no okita 4 general captains but couldn't Ptolemy Cassandra Seleucus and Lysimachus also benya we are to me but the 31 BC and I benya Rome or mine that is when Edomites abrofri na bapete e before the nyina mengo tinyankopon mana bit apete but still Africa is Africa let's still emu awari mi akum amen o man ti asem na amen anu o mkoto share Israel so me conquer Israel o me dike dum Israel power no cause Africa is there o me win here later wow ye dey Japan dey da un say Africa yen Israel for no ye mu ne pie um free do ye mu aniema ye di na Africa no Israel for tetebre no mu di so bo abeka o se me bo yen kan root 4 Luke chapter 2 verse 14 ye never use na the day they say ye Israel for ye pound free too cause assume free enchen Bible name ko verse 14 o se me nka say o se edu edibre no o se edu edibre no boas ekete say ye no ka 17 kwa first am ko okay ko so boas ekete say boas ka che braha boas ka che johaya root say braha bedi aduane ni bi na fa wo abu preko na bomodi a insaki kanim na ko so na obetena ayutwafo ha na root better ayutwafo na ase no man nchiwie ni bi no man ye baby nchiwie man nchiwie ni bi no awimi no we ye dan ami if on na nchiwie yeah before ya Trump nchiwie hallelujah amen na sika bizi adida ka 17 yanko kanyanko first chapter 17 me show be free we so am show me person choose ya wa free mu do je temi chawa de bi wa na go pa nya de sa ko be say niam ti na master jab inshallah wo Israel so ehon de na go pon de ko share wo say religion nti do ko yes say be Satan say no throw white mind free o man mu so be bo osun ban cause na do mu na wa ban je mu na wa o man free mu no di sa shake ni ko dia wa ton fa be bi dia man ni yes Bible no men communion. First Samuel 17 verse 17 do you know kind Exodus chapter 30 verse 34. Okay. What's na easier ekatre ne ba David say. What's na easier ekatre ne ba Jacob say. Ni ba David say. Ne ba David say. Fa unia no no man. Fa unia no no man. Enchewi afa. Any pan no do. Na fa pan no do. Tumirika. Konsabanu. Na fa koma brothers no mo nya den omuni no mo nwe. Hallelujah. Injira wanyo. Abronchiria. Abronchiria si munyanda. Onyi go podi nchibia na ma. Na bro for my popcorn. What do you not to? Who ring chiga dey or panta parties? Yes. Adwin mo bie. Mo nu fi ehwam. Papa. Ma umro fuse. Odra at all. Onu ye hwam. Yes. The phone so be oboso mo kopa man no mo we. Yeah, any. Ya kwaya yabins. Yes. Nyago papa ni senka. O mi akoma mu. O man ti asem la. Amen. E fe yenzo change pade bia e be wan hunu sa Africa ha. Na e go je trace na ba Ghana.
Ghana di mo akotre preacher me si me ba be chire mu a me try me bomb pass me wi atie for no so so ye mama de yanko yanko Ghana be piam koso 34 that's my 34 30 verse 34 Eradi catch Moses say Eradi catch Moses say fanuham anedro ni nuham ni prekase ana mfanya aduham yes prekase wa Israel the whole world prekase Israel we Israel Ghana yeah we are from besimi nyame man Ghana besimi man Ghana yes Ishanu wa yansu bat ye koko timber bauxite manganese banche abayire kontomre enchen kobi ofui ade so Ghana for ye one no adentia ehu mu ye ni can do spirit politicians see make say wa japade o me bodi a che but onya beta konya so pe no mo coaching o mo ko IMF ko bobisia Yakobo fani musa megu yanso amen o me fa wo die amen why Africa awani ni akuma mo o man ti asemra afetie ne babu ne kai ba me ka sebiti Roman for conquer Israel yes anu be di Israel man so but yes 70 nokre anu small come to be a fan set of Garos yes yes Christo o shall come man o shall come Matthew chapter 24 Agradi we amabo verse 1 yes Christo shall asofie yes shall asofie no nkom and yes to Fred wo free asofie hom o preach no pie fi aso dem ko jabonte me for jabonte no preach ko dan yes o se tepele Peter e chwe for ko nche ko say papa so me tell so agenti na we aso dan we wo free abonte wo free inside ko jabonte na wo preach and yes Christo and yes Christo ha mo hu dan we no kan kwame se say sha yenga abo so aye nyiri e dan we mu yes yes fi nkom no obebi say apostle kwame na say yes fi nkom e dan yes okan bia wasam ni wo na chi after the death of Christ ye be see woni wo na chi we say yes ko Egypt yes ko Egypt for 2 years okay Matthew chapter 1 Matthew I say ko Egypt because Moses was Egypt yes ko Egypt we are not can John 1 verse no am say marano with my Moses na adom no kan say dem misas na dey o me yes o me nya be pi Africa yes this African from above form hallelujah amen Bible no Matthew chapter 2 verse 13 wo dwane ko Misrim also mo dwane ko Misrim na wo free hokoye no wo free hokoye Eradi bo fobi ni hu say Joseph daim say sorry fabo fran eni na mo dwane ko Misrim na kotena ho ko se me catch wo it's a Herod pabo fran kunu tie de Yesu dwane ba Egypt yes tie han Yesu benyini han no be nante cause obedi 3.5 years to nante wa Africa Hosea chapter 1 to come Hosea chapter 11 Hosea 11 verse 1 Israel brantier no don Misrim ana ma frɛ me ba and was free by the free Bible kasa na kasa no Egypt Misrim no Egypt and was free be free yes awani mi akubam amen o man ti asiamra amen it was 70 after 70 in common set to Darius and Parotatus hallelujah ti yawo Yesu na ki Herod munya na di ade na Israel for she Roman for ase hana me de asem ni besi eri no be she o ma se e ka Edomites na o te tire di su kase pa Rome Roman for be di gas to me no on ba say no on be say religion ti o ma attack Israel o ma attack Africa the Roman pure man no o kan Daniel chapter 7 no o say obenya emema akoma ko edu that is 10 horns o ba Daniel chapter 2 10 toes and 9 enso edu 10 horns no ejama European countries ahodo a support no omunya Edomites hallelujah amen the Bible says 10 countries na support no you benya Italy Spain Switzerland Portugal France Hillary Van Das also Britain and Germany 10 countries yes sama we mu no eno benya omo share Roman fase no didi wiase nyina so wow ano mo share na say ayenye mu nson ento mani twa Africa okay no mo conquer Africa and Africa so omo twa share so that is how Edomite life is wow this is the prophecy about the Esau as a fall hallelujah amen it Ghana yen yakwasha British as a force the Roman Empire no okay Roman Empire no okay hallelujah amen sa 7 countries no emu ayen na conquer Ghana 2 Portugal for the bar first Don Dogodi Azambuja 1471 okay and so the British fired the Eba okay all by the motive and idea nobody ban say on be slave trade on be to talk yen e dia kopato yes now slave trade in Yaduma but a mind slave trade here yes. Yaduma mindset mental slaves wow my dear sister
My dear brother, be careful. I give you told me at the answer was for the trim. It took your France, it took back Africa, your francophones countries, and your day, and the Anglo. Sana tepe pepe. Hallelujah. Amen. I mean, show videos be na mo hadiwa. Yes. Me show video kitu bi na mo hadiwa. Asam no so. Me show video kitu bi na mo hadiwa. Me show video kitu bi na mo ntie mu nsam wa. Me show video kitu bi na mo ntie mu nsam wa asesia. Me show video kitu bi na mo ntie. Eti Ghana. Yango. It's called the Kissinger report, which was when Henry Kissinger was involved with the government. It states to this day it remains the official policy, has not changed. May not be implemented by Trump, but it remains the purpose of the foreign policy in Africa was to give aid to countries in Africa, not clean water and school, contraception and abortion, in order to shrink the population of mineral resources there. That sounds diabolical. Yes. Kind of Margaret Sanger. Yeah, definitely. And so at the time, with the Carter administration, wanted to shrink the population, make sure that they do not use the resources for themselves, because we in the States, a concerted effort of foreign powers to Africa. Africa is a huge continent, could feed the policies of the West, especially in Europe. 1990 and the year 2000, the United States, Canada, and Europe $6 billion in contraceptives, not to clean water, clean food. That is not to fight malaria. The thought, never let them die. That's the whole idea. So we denounce this reality to make the Africans aware that there's the influence of foreign powers. Any come fast from to South Africa. You know me so cry say. Yee. 7 days in Israel and I'm so to go outside. I'm to go on Bopetiano. On Bopetiano. Okay. If you remember Bopeti. Okay. On Bopeti ya. I was off at the money Yamia poem. Sanity don't buy a bonnet in Yankopo. And Yakwatan Bosom. Wow. See a besom. Africa, no not say a cry. I've been betting you say, young women are so many bosom. Massa Mufasa didn't feel on Conwa. What teacher would change a shilling? Yet the number there before. So I wouldn't go point at your hammer. It is sanitary. Come back no man. I'm assuming I'm for front of cancer when you're dying. Mamma Sono, at the year before. That's how Africa you laugh at it. Yeah, because suppose something awesome. And I'm not young, yeah, bless us say. At the Japanese, we are one. At the man, get population soon die and so. Yet, the Japanese, at the other day, 1954. Oh, why is that for free moon? Oh, what do you want? Yeah, brah. Yeah, 2 of them flats as the blue to judge and body be seen. Sɛ radio apo yɛ because ɔkase yɛ kɔ asase ase nufu suoni asase suntino wapo to check here Africa countries no 10 horns no free Roman Empire no buy no ɔmo ɛna kyɛ Africa fine the British abrofo conquer Ghana Nigeria o check Africa West Africa do mo yɛ ha defe saa na kɔ we French speaking countries nso a ɔmo so no France for ɛna conquer France for na conquer conquer Togo Cote d'Ivoire conquer ututia your Gold Coast Anthony friend Gold Coast o mani bring gold no nti o mi ti ha be gold no ko on buy no mo to toyen ya nkasa ye tie na nti twitwa for da ye toyen ho na me ko fa de ba no ato no ya de hanko fa gu ni sa slave trade
Toya se for na form ko. Bi what 10, what 8 na ketu. Da giti na pa ni sadi. Mama chance meduane bi na mi. The chance meduane wadi. No mo tisi Cote d'Ivoire. No mo tisi Cote d'Ivoire from Ivory Coast. When Ivory. Ivory ni friends say Osono na maybe na on. Na ne boy din no Africa. Ivory Coast. No mo chesi no. Nada ni Cote d'Ivoire Ghana so yes abada ni Ghana. Yeah. Oba de man tiase mra. On va le 5 ans. Me so obi a wotem bi ati o kire oba de ni adomo a. We dey yan so. Tam ko. O so masene a me di bi be ka ho. O mo di be ka me ho. Oba de man tiase mra. Kan quotation ma na me kire wade bi wa. Amen ya meti from frɛ kakra na mo mu bi na ba bi adunu de eti ru ka babu na se so ko isa ma mu a o wa isa o se sia no o mo di afra cause o go back but for friends after 78 you know hallelujah. Amen. 1948 is a for contract and affinity for take over how you want to so mo promise us no hallelujah. I took off for your man from fry no mo say go back to Israel ti yen e bi abaka na bi so akoka ho e bi so die to tra frafra. Amino. Amen. Nasi ko body nyogo body na. Me no ka etimesim twa wo ye. We to ka babu how kan Romans chapter 9. Verses 9. Verse 6. Ose den. Onyankopon bo hye no wo hye. Onyankopon bo hye de dan. Awhye. Enye se ebia. Onyankopon sam de mu atu. Efise. Ti aye. Enye omomo free Israel. Enye omomo Israel se sia me kom wasem. No munya Israel. No munya na Israel fo. Ananafo nyina gura obi. Tijango mana ba pete. Wow. Oh wiase. Wow. To ka ba bo nyanko pose we bro be obey sa selection no. To se me nyame boa na kan Isaac. O kan nyanko. Me nyame boa me man no. Efra man o ba pitim. Yes. Oba de man yentiase. Roma man ni di awambo. Roma man no ha Christianity. I'm telling you. Me say me teach you wa ma ra ho. Nyame bo china. Ye ba beto aso. Ezekiel chapter 28 verse 25. Israel ahudwo. Se brother Nyankopon sie ni. Se me nyame boy Israel fia. So nya boy Israel fia no. Fia man wa boa piti. Fia man o ma ba piti a. Ena me mi kronkron. Ena me ni kronkron yadi. Ewo mu. Wa mana man nyina ni so. Hallelujah. Amen. Aba de man yentiase. Amen. Ne wo sam na wo so. Amen. Ne so wa mo obi bia na o tim ne so nya dai. Ente no. Yan focus. Sabre ya. Yan focus. Yes. Sabre ya. Me nko commercial break. Me focus direct. Sabre. Ubetimi afre mo fa na ma na to so betimi afre sabre ya betimi afre sabre 055 955 2686 055 955 2686 055 955 2686 05076 90 Yes. Hello. That's going so. Hello sir. Yes sir. Ofa we na preach the fire and kasagasa. Amen. Someone coming now, Amen. Within my true. The Oka, the foot of number from the US near or Bible near the Makansa, you know. Amen. About the issue of Jerusalem. Yeah. And the someone coming here, who pay me over there, which you and do the Mamma Jana will be some baby. Obadish. Obaton, John Quapping, I can say, Gansaman. Obadish. Hello. Mon cher battle no so. Battle no ye adwuma in spiritual. Yeah. Battle no ye adwuma in spiritual. Oba pom ho bom new word order na eba no. Ya bo cha yebesi so. Part 2. Now Tuesday, part 3. Thursday, platform so masene mitimi mra ni nyanto. Nyetimi nya part 2, 3 and 4 no nto aso. Go me we anso me dia pem ba bia me dia pem mpe. That's my day. Hello. Hello, Osofu. Yes sir. Apostle Nyamishira Papa. On shout mami. Yeah, me also for that. On take that we trade Adabo Mangana. Amen. Adabo ne pebi awai na adwin se opese on sumu nyame wo sai wi ebremu. Amen. O fast and chire here Adabo na papa. Amen. No fro na ye din komo. Only problem about the inshallah mami. Nyampo po CNP. E ka kire se Malaki 1:2. O CNP. Malaki 1:2.
verse number 2 ɔse dɛn yɛte awurade asɛm ti asɛm yɛ ɔka hɔ madom ɔse madom awurade na ɔseɛ ɛwɛ na ɔseɛ na moka sɛ na moka sɛ ɛde na ɔde adɔm yɛ ɛnso ɔyɛ Jacob ɔse ɛsɛ ɔnyɛ Jacob nua awurade asɛm nie nanso medɔ Jacob wɔnyankopɔn sɛ ɔde Jacob ɛna metan ɛna ɔtan Esau nyankopɔn aka tabrɔfo no nyɛ magyapade deɛ wia no ma de sɛ ɔma plane hello pacho kasa wadaworoma hello ɛnka wo so ma me wotiri nkwa amen Okedi ampo yewu hu. Meka ododo. Why? About inshallah. Amen. Inshallah sumami. Yo. Bye. Hello? Hello? Yes, sir. Good evening, Apostle. Yeah, good evening. About the Nadumo, now so. Boko. Apostle Boko. Apostle, we teach you to it. Baby, I'm saying, and now one of them is many of you. Amen. But we are a mentor to see if we did anything with yeah. Computer and a business. Na na de mania je papa se na tinya bazo yam kupo nshirawo ebi amanya je tre papa ma ya trene ma yetumi hu se yegina nkwa na se yegina owo so ebi e pawte wa de bia bomodi ana ma ya tre papa no na ya kupo so be shirawo amen me do wasi obari nshirawo hello yes sir yes sir pacho kasa hello apostle yes sir Shalom. Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Eda nami onsira papa. Amen. Na entretra o se no ama na kasa mesia ne mebu so nimu esame o se na dia mitipio. Na obade onka ho. Na Baba ohonu abba say ka me baba be hu e see pastor mensa so but me sa an count no me bo modia na maba be hu apostle mate na me enka ho ene ejuma so awoye mate wede me sere bebre enya pastor mensa because I told the be ebi mu ba na ma pretend na no akwa bi kanya rad na ya maduma say no pretend anka omudi mi ewu ntino uba no amfa kwampa so ama ha unya bisu mfa kwampa so nhia cause adwuma no nwie cause ni pepe nyame asem na tie doso ntino unya ni pabone de but umba na questions no bisa mu a me so me nkwa ho hia o hello yes sir hello yes sir pacho kasa that's the preaching of preaching daddy. Yes, more by ourselves have been a man, but tell me, certainly, you preaching daddy. You know, maybe I name Kuyo, my blame, but me shall see you preaching daddy. My former put you my system in the bomb home, but I found my system. Yeah, I'm 39 years. I answer what was your years? Can you walk from? But yes, you shall see isn't you I'm saying you preaching. I want to say, one I'm going to now preaching now preaching. This is a question that I'm pressing about in China. About several hours, so which makes several hours now. Now, I'm going to go preaching the other side. I'm saying, no money but to by say, you're gathering your yama quite ancient. You see, us in a base, I did. You better carry teachers ya to ja. Ama, you share headquarters and branches no, will be a crack. Why? Okay, but if I tell you show YouTube because we were Ubenyame. YouTube. Ubenyame, why? Okay, okay. Preacher be preaching in live on YouTube, live Facebook, and I'm saying 7DS TV, and I'm saying TM AGYEMANG FM, 7DS FM.
Amen. Yanya Debua, Yankai way. Hello, Bajo Kasa. 2 Brazil chapter 12 verse 3. Bajo Kasa. Yes, sir. Yeah, good evening. Good evening. She said they will teach you they said the one that about school. I said about this is doing it who done it when I do. I am in the school. Anyhow, I said sorry, because no one in the one. Oh, I see. Where they long the we used to work there, school, my was to but they are calling it. Uba many be do achi na fe be wie che na wudu tonku ti me ya me de omoto me branch ano na medika mani adi omachi it is also a calabar dia me do fam na meche na mani adi wachi se de be ya wunsan won koda ne ncheche no ti na me ma bonte so fo ma be wie che no abesua ncheche no ubutie Peter beka so good na wadi follow no kono akobu ti ubedi so for ma sori mu a na me so bedi ubedi ubaba ye Bible school no yes I be say adwuma na Nyankopɔn de amaye ne mani akwaso adi wachi na inshallah me feel kwabenya me di I fine okay about the fact that one ma be clean one mate about inshallah yeah ba won ten then na ni di there be a ko any don't go me boy happen about inshallah bye foreign for so met me afrem so mo de no emunya voice o my why mo de emunya voice audio my why 0271 39 79 06 eda eno so da o munyi be mute nya we ti mo so mo de emunya voice my why hello yes sir hello good evening na mi show fa on show so mami our decision de amai amen a young colleague is history to cry. On civilization start from Egypt. Very good. It's a base certificate that Africa has in and to Mr. Foto. Amen. Now, the minister will say, yeah, follow and quotations on but this is not case we have church. Now, it's nothing cutting time. It's much I can but I quotations in my quotation in the actually a bank affair saying a person actually. Where I can say, Madi, and I said, German good. Because to never name my intentem sanity. I'm not curious, so one case in church. And on a brand idea, you me brand swan, and I'm a tumbu, I almost want me listed the abeguso. A thing that the Americas and most of my cinemas and Monsono, most of my cinema, the Agibrania can, and never mean to be French, met with the idea. Ashim, say Brenna Remy. All right. Why, Kakak, why? To be Biara, minimum money better to get. So my secret to be answer. Who pay be a you be bombarding to be a modern boxing. I mean, come out to gloves. I shall miss some in America. I mean, go power brody be any asset. 9 years can be in Ghana. A year back, come who not perform. Then you go upon a donna, long day by yes, yen shady papa 25 years. Can you perform in Ghana? Mamma, easy. That's what be a cinema. Me could papa cool. Hello. Hello. Good evening. Amen. But yes, there were your Juma, if I said we be a my platform be a went your body. Ya pastor back on the so now move from we send it higher now do we are mine. Even said the bed. Nobody in Shlam. Hello? Hello, yes, sir. Good evening. Good evening. Me, you'll be a me, program, me, Fana, Yamin Srao. Amen. About you, we can now create a year or who check a India, a walk Ghana, I need to fire Ghana, we are root now. It has to do with Israel, but it will say, and say only about to Sumna, the room to you, the if we now said at the 10 hours, also Pitiama, Pita, I in you, or one other moment say, I in you, and a cock, a root, or Israel, but here they are fair. Now, or more wisdom, mainly. Now, grace, or money, any. We are the about this house, mommy. Hello? Hello, Apostle. Yes, sir.
Bijabo Kodi. Obadi Nadum. But a body as it. Apostle, in fact, you should say all the other two, because that's here when I'm starting boom mount. That is a who pretty pen and starting a new amount. If you say, now, the air consumer, I know this. Yeah. Because Yama, now I'm penny for a whopa, and I am penny for Shisha, and Yama. Africa and especially Ghana, you actually. Among Kenya, Munibia. Among Kenya, who will never be free. And among dear bit me, and a professor Miss Canoma 90. But so 19 years, the charges here. No, your bumpire said, the Fubia penny the back Jaba. What is now? And the Fubia penny the back Jabrewa. Because there you are crying, says, your benefit travel, echo this year, or mobile aeroplane nuclear system. How much is can we more? Now, I'm with you. You're going to a car other to a man. Just can we look at all this? If you are my benefit, I get Bible, a radish show me a jungle. It's very dear, Papa, instead of a radical home. That is how Africa blacks your life, no. We started Penamisho life. Because if one coming, you credit. Oh, we didn't know for back. Because who started, who can be this? So you started to who then look at me, dependent, say, you're going to you. And you can't be as we are pet, or may you wait for fast. Hello. 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 Yes, Akaza. Papa Kaza Sundenka. And Council. It is about God's wisdom. Namena ma hon kunkono de duawo. Amen. Obtasane bia ntimi nyo bibia. Amen. Agise Nyankopon na nemre. Amen. Na me hu ni se wuto no nya hufo. Da. Abina ma yenya rehemu nya hotoso wo ma ese diti wo. Amen. Na papa me frema mo mi de frema jenu boatin frefru kuma se de nyame. Okay. Na papa ade amen se ne se sa emwa no ebeba. Na mom papa me so se fo ni to fo mi ye. Se we bremani wo antichrist. Omo be omo sare den every machine ni ho afọ. How many scale railway churches mu? Omo betime wuram se be boawo. Ya hu ni nyina. E bia tu anamo na masa ya I from mu ai. Ya me show. Ye di dawo. Me show wa, me papa ko se wa, me papa no vengeance ko se wa. Mummy, e bi na me dimo gina no, ono ane ho na dimo ye. Ye ni dawo keke. De bibia da. But she tapped the bed, yo. I will ya boa me ya che me baby am family samamfa. O boa kra. Ke betre baby etina. Hello. Hello. Yes sir. Hello, Abogo. Yes sir. Mama and the Sabbath ni anje papa. Amen. Na eni gene satu high life no. Nkola no. Efficient is about the can we hear says and Sabbath ni we pay. Amen. Amen. Some need my family. Amen. Maybe as mama eni gisa or Sabbath. Mati. Obadi Shabi. Anisha. Hello. Hello. Hello, yeah. Yes sir. Good evening. Yeah, I'm here and council. The issue. Mr. Yana, the enemy Shilamon. Amen. In church, any cheaper, a queen may pa. Amen. You say, enter as you could hear the uncle Pomba to send them a gun of you. You did not do any sacrifice a bundle. Amen. A German bought a course, papa, German. German say mine. A German promises I have the coronavirus in the German bonnet to me now. I must add in a coffee in Naba. The young Patriana would have called me. You preacher for that. You free or cry for that. Yes, I quite better be trust you. Ha, maybe no one way, you know. No one way preacher. Hello, 2 Verses chapter 12, verse 3. 2 verse. Hello, Kasa. Yeah, good evening. Meet you. About another. Amen. Amen.
Asomia doina ya jabeina ama intini mare. Ni na yeba. Brepa Nyankopon twedi ampo yewa. Me pre na emrepa. Ba na. Ko Susana I want to get a na Obama di sene bana. And then I man so ya so for your body. Mo ri ka de fu ni. I didn't do the Zuma and Pomo. So they are obliged to do the money. Over there, no fool. Now you go to but your body is okay. Hello. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening. Amen. That said, Danny Dane now do assembly and not assembly dear. You can find the Americans above Domini Brian. Yeah, we don't need to. Ọmọ adi ọdi bẹ ṣe wọn nsa ọmọ 1,000 ọno ọrehwẹ 2,000 from you 1,000 nso ni nti no wani bẹ gye 1,000 no ti nneɛma ọbẹ nye firi yɛn nkyɛn nneɛma masa ọmọ ani abere wɔ yɛ so no abɛ sɛ ɔmo hyɛ yase ɛsɛ abufu a ɔfɛ firi patro wo deɛ yɛbɛ to ato yɛbɛ kɔ kɔfa nsɛm aba kan wɛn ma mi yɛn kɔ. Kasa. Amen. Oba di enshira. Ko. Ko. Fast. Osi den. Nyaku police afọ no omo boni anu the Africans na eye den etia wom. O the Africans na etia yen. Edu stage bi na edomai fo de omo agi. Ah nyaku ponkran suma wom. Heba bom yanko. No the enshirafo. E ba ne sen e na fe Roman fo banya wiase nyina tumi. Na domo no ba ni kabia. Os na domo no mo de omo ba no. Egypt for na Nyankopon do betia. On free Muslim 1. Libya 2. Sukkot 4 3. Any Ethiopia for 4. Africans na. No the Nyankopon do omo mengo Israel. Yes. Africans na. Omo gigi da nkura ya dren. Wow. Nyankopon wo you can't tell us Nyankopon na here. So no for betia yen. Yes. My phone you mu ji mu no pensam yankase mu to ma say yankasa o ma kan yankase ti abom ti yankase ntimi nya unite ntimi kan o mom o ma pensam dia mu because of school nti kasara men kominia. Hello Apostle. Yes sir. Apostle. Yes sir. Okay. Nyankopon nhyira wo pa wodi ye ni pa wama ya hu bebi ayewo yefri nti ye da wase ewe ye slow pa ya sa preach wo biom ti aso Nyankopon adom se yesu ye nya ska ye beboa wo. Amen. Ai me wa so ba ni ma bi nko so nti ye hwese nyame boa na bibi akoso fan ya yesu ye beboa wo. Amen. E se de wo kan ni de ye slow pa konu sa pe. Amen. Nyankopon nhyira wo. Ontu kwan da mo. Amen. O ma wo ye tete ye tete po. Amen. Amen. Hey, bi musa bro furu sum nyame ama. Oboa. Ayai ani hwehwamum. Hwehwanim. Roman for kusum kase pa mo de si o ma wiase fosum. Ah. Papa na me si nyame bo cha me beto aso. Me de ba be si calendar nyam wasesa no. Abe wura nyame sum a mo fra mo se bo ye nyam so mfo. Mo dada mo ho ba akoko. Mo dada mo ho. Masa kasa ne yanko. Hello. Yeah, good evening. But no, Jabi knew because I feel about it. Jabi, about the Shra Bebre. Hey, Papa, and then the only interested, and I'm not interested in it. Papa, me see be done, I mean, who did that? Amen. The papa is here to tell Grandma who cry, you won't get it. If they won't cry and go back, Papa, me who send me now, and I'm not watching. Because I really who the kind Bible, Papa, me, now you're free. A man for the brave, but Papa won't church and me who be that. Me a job because I won't be done with this wrong. Papa, who would have about the who you are is your young couple. Just for young couple. You have to media, Kosi. Let them not be the was a man. Amen. Waiting at that young cafe, Uncle Biara. Papa, I Nana Hinoka said, or take it to a answer. The word don't say madam. Let's Dragana, my yes, for Nenara. There are coming wood, play 2 let's stand on it on you. Up by my end.
ya be she papa isa no ofiri ya ansa na bisa se ya idi ana mo bi le betu yetu papa ga na ma mo nye so na aseme ya so ni mu na papa ndi fa asemi mbre ya dada minara amen sama papa ka so ya se gna me kala na me yira ho so ka aseme no na so mre ni sama no si ya so papa no ti wo se bi dia kan sanko papa twa ko na so wa fo no wa den ifo ti apati dia fa e sika o mo me so papa ya se mo me mo ano na ontumi anka aseme na fa se dada mina papa bo dia nsa o nsa so mo Batamensa asese obadi ensura munye metamase amen 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 ejabe wakama seme nyina mame tie mfiri ane enkofa amananefo no asem nsu komo de omo nsu nkasa bi omo nsu nka bi kakra mame yemfa omo nsu mfra mu bi omo de omo ni omo na tetetete nyama de nyama koyie but kentene ho no teaching sawe misal pa amen drew Ebra, I was saying before a moment any bomb. Somewhere Kwakabiana almost say Emfaho. And so no a summer a found also who be all free, baby Ojina. Now, my dear, we be a no quite before so obey no. But my say before I see any funny say Emfaho or Casa baby, I need the Emfaho now. So, watch there, may we say Emfaho, and may you who baby. Ni shira bebre fami kwa mi na me kasa free UK obadi shira bebre no ma uchi domo Apostle Mpacho, good evening. Mpacho mo hote sem se nyame adom ne waboafo nyina mo ho ye pa nyame shira wo pa wanya wo kase amen ene on chire papa wo de brain Apostle me pacho masem me pese bi so wasem ba ko de edi kan me pacho wasori ni bi wo bedroom me pese mi hu se bi wo ho a efe na bedroom fo ne bo mo wano ne etosu mienu me pacho se wo ba hye nika Mensha trouser ba se mehye nika ewo matare ase a eno so eye bone ana ya menhira wo pa na onye wo kese oni wasofo foni nyina ne sofo maame uni aba na na ameni kasa free bedroom na menka ba di sha yanko mami fa quotation man yanko wata dia se hye se wo kwasha na wa nika enye me dia me ntimi nhye sa ade no eti wo no yanko poso ba bia protect wo show wo skirt ase wo show we ase I don't have problem because you under when you can hold one we protect we say the be ya trans na uru fi ho a ho nye the empire yanko Jeremiah chapter 13 verse number 22 Jeremiah chapter 13 verse 22 na se wo su no ko mo say when you pass da be cancer gubu no a ho kra no wo problem or the baba power pam pai I can't say ready my order na aba maba e dey no ye ma to me once a year wo mu ye bebrenti no way you atade sha ase no e no so oba ma yu de na di it is a shase nkwa de a ye fa ne under well mini problem obi ani hu hello good evening Apostle we die me mamon yo ni adwuma ene brothers ya mo kan bible no nyina me chia mo nyina nyame nka mo no nyamo kase amen we the Apostle Mpacho obano wani mikasa free Italy yeah no Apostle ne de wa fire pa no we dey watch him chabro for na mo medi ukade ne wo kanu nyina no kretrodo ko me ba ha kakra na me ye Roma ni me dia kontene pa e Roma so na wo hanom me ba e my head ma ko school ma sha se class 3 akọ awie university nyina e wo hanom ena me wie e kura no me den ka me ko asofoshe ntima wura asofoshe no be almost be 1 year kransa na me pie but eniema wo kanu nyina apostle me kan kire Ghana mansan wie sa mansan nyina se enya de se wadwumu e na wo de ka onko Roma so ni bi but nyankopon ayede ayi a kire na wo kan no direct because me asore akese wo wuro mu ha nyina ba bia popu na nkasa te kura no mayeden makoho ena machia ni nsem because me ba ya me ye madwen senka me ko me pese me yosofo no me mam ede me ko ho no senka wo mo ami apostle niema no nyina na waka no because se owura Roma so dan mu a okọ ba bia popu no no ankasa ye kita Mary Roma so mu e wo ha wo mo wo Mary maako dunsia
Mary different makumaku dinsia ye wo ne Mary a yesi yi na ye kanu san ni statue efri epumu eno ewo honom ena ye wo ne yesi Mary tuntum ono so owo honom ena ye wo Mary no ankasa ena fashion dan ankasa edi no ye wo ba bi kura wo honom e hono mentimi nka emuni manyina menka ama nye me mpese me kan se yese mansanya na etie obia no onye den onfa ne kra ne na koma yenye den entie na onye den onfa ntua na mo enfa mo na bra because no kra pa na wo kan wiase no de wiase no se yemu na yeden ye kono me ba ha kra me kwa ne ma me firi mu kra no apostle djuma mu di ye blacks no wo mo kan kyerem se mpese me yosofo a me nsan ko me kurom na me nko yosofo ho no na enye ha na me ba be yosofo aso dem kura no apostle me tunu waso dem enso anini ne ma aso nu man kasa kura no apostle ha udi agura sofo no kura no obetimi abobọ obetimi abonti Roman asama wo kan no apostle no kure say Roman na ebeden ebe se wiase Roman na ebe se wiase because okọ aso dem a niema ewu aso dem no apostle gini na metimi aka tini e mpese me kyerɛ se woman a wo mutio no memi Roman ni but me shas ya me de metio preaching no matimi hu se nyankopon na eden akama koma ama dan me ko wura YouTube pra me di hu o preaching ya me de metie na nso me shas ya metie no matimi hu ena me dan so a me hu niema me eden nyame edanu adi eyi no adi e kyerɛ me ema me hu se ba bi a me ko no nka me eden nka me yira me kai se me ba me bedu ano me papa frɛ me se wo je Roma so ko SD o frɛ me some years ago se wo je Roma so ko SD apostle me bu fui e ma me keka bi kyerɛ me papa se e ba no sen but se nyankopɔn ankasa eden enna mo so wo se me hyebrenti me dase eni wadwuma pa wo ye nyame nhyiraw na o ma wa hode na ni tambi atokɔ so na kyerɛhye amen oba de nhyira bebre no nyo aposo ade ma me chia e telephone nyina amen. Yeah. Hello, we did baby akasa free. Hello. Yes sir. Oja Christ asumdwe kan. Kan so. Me kasa free is right. Very good. Me hear online no so. Aja yen ma ya mantama meti message about latter part of it. No. Yesterday we benya a download no and see we benya full copy na. Go YouTube. Na fin so e benya wa personal number so a na so the whole kasafa airtime no hono oi and dear o me hu contribution kuna o pano to kaka de bitimi me to aso chira that's na me stra de see me mpekra wo kura won tene wonye free me ma me utu so me yeah apostle nyame sure na onyo kese amen in fact I metie u preaching and the bia metie u preaching but few preachers of our time and mutimi kind of crazy is any all kind of no. You see, mete Europe, and as you are saying, you know, truly, it's any all kind of white, you know, they see us as inferior to them. And on what timia ya my young blacks and also ya timia bejatum say we are second to them. But some of us who have this Pan-African mentality say no. The black is not a second-class human being to the whites. Always try to challenge to every occasion. But unfortunately, them say through the colonization, no one to me amaya dream do wanna be jatum say without the white, the black cannot do anything. And I guess I could do devil say every aspect of your brabono. You can say bruni baby and sana be before you want to. Send your okay, corona ya oka once a me. A bet me about say on her might be cry on my waiting as I are you. As we are trying to say bruni de kill or the vaccine. Now vaccine is also I want to send be brave. In fact, I salute you, sir. I salute you. Thank you. Apart from Australia, I've lived in all the continents in this world. Maybe Matra America, Matra Europe, Matra, so many countries. And that is the mentality of the whites. They think they're only dominant over us. But
nyame nhyira wo nyame ka nze nyame onhyira wo pa amen onhyira wo so mami hello good evening pastor yes sir nyame nhyira wo pa na preaching there omo na kiki me ne me the TV no sa na my coded ana me hwe de yokoso nyame nhyira wo pa nyame nhyira wo ya bom pa na yenye scanning aso wase nyame nhyira wo pa over the nhyira Rana coded. Oh, hello. So for nyame nhyira wo pa juma wo ye in fact FM Michael say a resume we ya meba na wo train me pa me so me so voketwa nyame nhyira wo. Hello. Shalom Apostle, nyame nhyira wo pa na odwumadi a wodi boa o my Ghana. Na wama ye ho adwire, wabi ya adwene mu pa. Me ne mabusua, me ho kani ne mema. Nyame nhyira wo pa na ifia yetie anase lockdown ye ba ye die. Wa na yetie wa o preaching bebre na me ko YouTube wa de wa preach be se 2 3 4 years kula mpo ni nyina no. Me kokotie na wa boa me pa because hwere no nye nipa nyina ne nimu sabi mpradu yasa ya sofo a umudi anim ne na sefo in fact preaching a preaching ni nei osofo bi a preaching na in fact mete asondem ho na me feel guilty sabi enu ya Ghana ni sofo no sabi osi preaching ya se before the yen sefwe kura wasase we so wa bi ya nipa wa bi ma dwunum bia mitimu se me ko Bible mu a dia wo kan nyina wo mpefe ba se die nipa nsi preachi ya che sa asa die mi mi ti ase ya no fat adano kula nka me sorry fura sondem ho ne ya nka me sorry ya mi shira wo pa wo ma wadom enye kese wo mo wadom muro so no wasafo ma nyina osofo a wo kai twiresem no ya mi shira no pa ya mi shira no ma na dom nya kese na enwura se bitie wo preaching ba ko na 3 days ya se na wo preach for subo ho in fact eno de se nya no ho adwuma na asem na wo kan ntimi nka ho asem bebre na de make kan se nya memo adom nya kese any baba nyame bye hello yenye fa be mi no bi ne fi yensan tu yenye we na ja o mo sa se bi na mi course no so hello so my course no na ka mo so ma se ni why mama fa kakra na mo e no so se Mexico American border a group of friend Tijuana. Okay. I say Afra need to go. Me wo border no so pay. Ghana for Mexico na me no kasi. Me show pa by ne wa ma me ho duru me. Baby Africa yenji hundi asebe ye say abrofo no. Ye hu mo ye adwen si hu yankopon. Say na mo no omo no omo ye yankoa. Nka ese nkomo so me enne ne bibia da. Yempuye mu si ehran ba akokora yempuye mu ba akokora ye ni can do spirit almost abrofo na de babro no bre no nti omo te ase say nti u nchechiri ya na that means wo hwa babro no kra before na etro you omo no mo da ye agye fi nyankopon kwa so e dane ye se de be ye ba fu nyame na nhane be free en so ye nyina abro pepepe ye de na aka na abrofo afa ho de abre en wa ha ye kra ni nyame dada ba na ye nkeka ye ni mbomu Africa nti ye de na aka ho ne yankopon ayo madwen so omo fa ya de mre nobody abrain ya obi so dia koto ne baby say yen fa ya dwen common sense you can say bibi ye common ade asabe limited ewiase na no fo any common sense no say yen fa nante na wo di common sense be nante no am fa say adwene mu yankopon adwene ankasa nante a sabe na wo si di pa na say president wo sapoa ye job life mom na some go for match mo so common form adwene common sense nante ya me bi ni ho ma yen kwa soro no omo hu say baby omo koro no ayuwo kwan no manam so timi da wasenya me nhira wo eno cheche to asoma ye ni abeye moa ye de kan adwene bu me abeye moa na yaso asene na wo di nsem patre na ko na mum no preach ade fa common sense ho ma yen ano mo hu say baby omo check susum no na ye bebo Yesu aba Yesu ambewi asene ade no everybody haya wo kra da ba ya wo se bi wa wo kara ni be yi akra dodo ene ya wa se bi one man to be say nipa ba ko mienu bi na edi nsem bi achi edi nwe a se be ya haya wo nkwachesi ene ma bi amfa so bi ani so wo nyansa aka wadwene esuna dwene na so nyansa obi wo nyansa also but oni adwene good evening te se odi obi diska koto nyansa then so oni tiro de be den odi betum to gba no kita nyansa so oni tiro de be den wo wonche kire ya ale na no obi likada so osha atare wasa oya na onye na muhu da abukira ha no dada
onye easy. So I want a papa o pesebia nyo wutum fret time other none to less than 2 minutes. O piale nyo. Until aya wa share traders wase no we fret time wodo and now be share bibi wodo. Oba share traders and now be share you. Imida on ya bwana or ya African ya what then different. Now how what then say different. Because I know say son yakwa chapa one be yakwa chapa. I will be you compare too much traders be 2 and send it to from our court. And to wonder how what then now. Nyamisha bebre moya na momra na mundi nyam yanyi wundi sa tando spirit na yankase yanyi wundi amampanyi for leaders nankasa nyom hunni eti obi twa woni mbia nyansa ya wonyi bia na wodi bewu akwahya fam but abrofo nankasa pen yom huni say ye wo bibi eno mo pese omo chiase ye awradi adom o kire ye beto so a na ba bia me si ya no master chef ro diaba master te de fro diaba kwan ben no mfa so a omunya ye bata omo ho kwan ben no mfa so omunya ye bata omo ho omo to yen ye kwaye nkoa sai so omo susu sai me say one starting chase route na wo agipo bi wo Edomites ni trim eye Esau asefo no omo trim to ka Obadia ka se bi o ka Obadia chapter 1 verse 18 Obadia ha obo okro kan kwa so kon kan quotation we da Obadia ongomie Obadia so fo bi mi na hum akwaji wo da na hum on na hum ye de kan yan ko menia Obadia 18 118 Osi Jacob fie be ye oja Jesem fie aye jaframa na Jacob fie be ye jaframa na Esau fie aye enchanchama na enchanchama be ye no hallelujah ya kan enchanchama hallelujah kan enchanchama nya papa eti ko be mo so enchanchama ni be ye agisa odi no bata body west ni atia body west na mam ti panyi fo be no bu ye na nya so much control kwasi broni sini ntuma abro tagi so hata na ifa abibirem wow abani nya kumam onfanti asemra wo omi adwirinim na adwene ensi nya ko pasam so ya tonya ya gu ye ho animu ase nya obi ya hira ya tinsan so yentimi yedan yentimi anyam pagin fon so adan ya wudifo to ka babu no how kan Isaiah chapter 1 Isaiah chapter 3:13 Isaiah chapter 3 adan ajapade so mu gijayen wona ko pasori ana was 32 ton nkete kwame nkruma ye so ba bon Ghana japade wo ban kwame nkruma japade mo bon ban no panyimfo ni bia to ton ni nyina mesi na mebo che bedu wo de enko wo se ebede ko pasori wo se nyako paso asori odi na sam no obedi asam atemuda wo gina wo rebu amaye no obeje bu amama nyina japade odi mo bia obebu obia leader bia obedi Ghana kodwe bia okoye bia obebu atan ebede ko po bebu amaye nyako po bebu obi obaye minister wo obaye assemblyman obaye MP wo bi bia na banya resources ni bi wo mfa so di no wo bebu atan ko every say mona madi bi baba tro no japade ni na be di mu leaders ni mu nsam me hunu mabofo asari o mu fi enti nyako po se bi mu ya mabrofo ne to abade ma mo na mo banya power mo hunu dan na mo peta me mai mo dan na fe de mo peta yen sesai yen sesai ya crash champagne fo ni sa o yeah mo di akosia wo mo peta me mai ha ana mo gina mo brofo yi ana ye brofo ni bra awrade asam yi dan na wo kokko ti baba kai da be no refine Ghana fo e betu ya kaso wa ye jako da be the Ghana yen kase be refine gold wo Ghana when never take Ghana ko nyo so be nyim dia say gold ni wo ha dia fa kwa bro chire Asamu. Hey! Asamu. Where? Asampa no waka. Diamond where? Both sides where? No cry down. Where? Dabena koko. Yakasi be si abo. Abe bibi wa hanu a. Hey! Yaboni, montiasi a yakasi be twi dia yemilo. Yati koko so. Ghana koko aja koko wa ha. Ko milo ko ye diama. Okuye ni milo nu enu. Milo ni boy again. Oma ye dua koko wo. Ase Camilo ya fo. Yes. Kase Camilo ya fo. Milo boy diama okuye ni. And do farmers day okuye be okuye ni Milo. Ke man one cotton. E man na American ka ho. No ko di no nye we. Ni man kasa prako. Ni man dade so onko no no twitwa ne nan. Farmers day. Ye nche Milo. Ye che kasa prako. So ko do na bra, no abanu ma brada. Ade china sentiti wani so ade sika na ede ma ko twitwa onai.
Kasi bi di gin food so say dem food bi e dia ba o. Ya be say e jabi aduane. Yeah. It's serious papa. Ya bo me ba o. Me cho say enim dia na firi ho ba nyina ya nyem o ma planning some de be say ya. O de be say ya sase wei. O de be say ya sase no. Dia no mo. Kinti no ba kinti na Satan. Am pejo man no adane no. Ne some de be attract. Yeah. Na ya ye guy. E di eni akohwo. Ti omakoto. Ti sanya bunsam na eye sanya ma we ya. Na e wan ya yanko. 9 na me pon. Verse 24. 24. What you say somebody? Ya do say somebody for nsa. Wakata na tem. Anu wakata na tem fu ani. Na sanya bunsam na kreti sa confusion we ya. Na e wan ya. Ti ukutu sori nkoto mo no. Almost okot. Where China for? Can you name as still a developer? I'm worship Almighty God. Debbie. Christianity so I can find better one. Roman for so abia bukata. I'm ye bukata. I don't call boy Israel. It's ya wo yesu Christ nyanaki hello dia dia Peter Plato mu dia dia but no musia bibia from anu. Till later after the death of Christ no Christian church. Yes. Somebody be dwini yai. Somebody be dwini yai. Hallelujah. Amen. Me say time no. Kasa. Hello. Pastor, good evening. Yeah, good evening. Minim se nyame adom hoye. Amen. Nyame adom ena wadom so ama ene wafa ya ankasa. Amen. Na me pa cho me free itiri. Okay. Papa de wo kan nyina edemu trudu enye adifu ana wona wofra ho adifu a wona na nkwanche na wotum futuro egu amansa ani no bia kwa kanya mi asema na uba itiri hanom na ubehwe de esuma roman fo esum kwan omofa so esuma bibia okuse chirese bibia de adansi pifi se abusum sum kuteno ano boom papa nyankopon inshirawo na kwaswa na chire na enti asem no ase isanse se dom bibri akra bibri ayira afiri asem no ho nyankopon inshirawo hello Apostle, good evening. Yeah, good evening. No abedwafo. Nyame nhyira bebre se dani nyina wo ma ahoden ma de nsempa no ebre yen wabie yani Apostle onim papa kwasi awia samante mo nka kora da korokora na me hu ni amenya me ho monnam kwan no so na yedi mochi nso nyame nhyira bebre nyame ma waboafo na ahoden ene o madwuma sem koye na dani nyina Oma supporto ama odi bia eden abre Aisha ni Manchester Apostle mi remfi mi guso ti mo beti mi nka me da se hello Apostle Michael ni nkasa free UK na mitie wo de bia every blessed time bia menya time bia mitie na meni jo nkyerɛkyerɛ no ho mitie wo de sire de fa adusuani nyansa de oke nyina no kra uba brofo no mu so racist okɔ adwuma mu kra na racist price on ni bedi nko na ɔtwetwe no ho ebe de say dead woman ɔmubu yɛ sɛ yɛ de yɛ nka ho bi yenye nipa na so ntrɛ ame yɛ say kra na yɛ san som bo kyɛn because in all aspects no we are important than omo akɔna so na say bebre important thing but then omo feel inferior so that omo betimi ahye so edi so na so no me dem say African leaders no mani na ho no mo so sikanti ni nanti twitwa no a ya hye wo nkoma to say e wo ye mu no ntinu sa nanti twitwa no ntinu omo sisas kama ya mpanyifo ne beje no ma behuru ye wo do behuru mo ti Ghana sabe ntimi e be na me ntia simpa mo behuru say yaka bibia to ho no Fonya sa. Listen, and upa ma Chinese nimra Ghana say anya na family ma so anya. Upa ma Chinese nimra Ghana say anya na minister so anya nduma. So anya ntu so be minister. Obeji atum.
That is the idea. That's their motive. No pama bro for them na. Cause already Nankasa ye slaves dada. At the moment still. Kwame Nkrumah independence my. But ne mental slaves. Abba. Sesi amika say upa. Ye fa play Messi Ghana as a sia. Nyankasa free. To UK free. To US free. Nyanse Ghana for ya dia my ankasa. Si nyane nkwa. Ye be ja o man no akọ. Ona ba won krani abrewa ni sisi aje. Mate. Kemba gaba. Min obaya. Ogamini. Ni no shene. Okay. O he no shene oni boya. Ogamini. O ya ni boya. Okay inda. He no shene o dai. Hey. Yo boy. Bulu jibo. Bulu jibo. Ni yeko. O ya ni gwe. Ni yeko. Kwe. Ma gboya je. Ma gboya je. Aro. Yenye wuni etie Japan Yesu mu ye wano empanyimfo so me bibi ma attract ye no akwa no ma giri o nyomo o betina ye bibi ama attract ye nkase enkofa bafie ene wakokko bobodi aye adwuma kra bre na wo de Japan ye ni bi so be ye bibi won ba wo de wakonya candle spirit de ba no no bi ti pot wo twa ho o to opo o be bua bam o ti pot wo twa se wo mfidi na de ba me bua bam tinkofo mfidie aka bi factory aka bien ni bien so be bien factory o de nani bien so okonya candle spirit oh me say ade we pa me this year me ya ya bo che ba beto aso biaba candle spirit o de ba Apostle shalom ya we shalom papa mpacho ho ya de obadi na dum ayo ba Godfred Mauritania obadi e Godfred papa nshiran kan wai amen ono onkola ni na obadi ni shiramo amen na awie mrewe 2020 we dey wa ma ya tinyame asemase papa wa ma ya tinyame asemase sanka ni pa yira o panka ni pa yira papa ade be si wiase bia no yemfa se da manyame yare we bae no a lockdown bae no amma yehu asofo mu difference ama yati Bible no so se Bible no so se ngum papa ameshirawo omo ho ban ese mi nuanu matiefo nyina enuanu makwantufo omian so apostle asan so be ya nsempa no betima duruba bia na kakra we kura ya yeti ni be 2 months ya ba dia papa nya senketwa yen sempapa ese Bible no be siti ya na je se enya senketwa papa daba bia obia yi ni die film nsema de bane de obia yi ni die film obia ni ho abeti wasemo nyini die film me daba bia mi yi mi die film oba de nka mo ho no nshirawo no mo ho ban da mo se bebre papa adeba ye besra wa adeba ko sabat no wa chechire mu ye na fasting and prayers no wa chechire mu ye obu after 12 o'clock na jo 12 o'clock no kra no di we also close from 6 to 6 or 6 to 6 no nim papa ni nyina yenti ase mo Bible no de obo de na bi mo ni wo ho no on chechire mu na yeso ye fa mo ye bra na yeso yensua papa nyame nshira because me koka and obi so suma me say me koka Job chapter 30 verse number 28 no be bisa say etino then I just say Bible no blacks no oh yeah Job be black Solomon be black David be tuntum my brother you hear they teach about Negroes they be teach about Negroes Tiemu ya yanko Job 30 verse 28 verse 28 what's it there be bring tum Job na so say be bring tum na me adan me nam enfro wia ya de wo no anya wia na ahye no ya de wo no ti o say be bring tum ana me nam enso enfro wia nya say wia na o ye kokko na wia ahye no na ne kala asesa ya ni Solomon so be kasa Solomon yanko Sons of Solomon chapter 1 verses number 5 Sons of Solomon chapter 1 verse Sons of Solomon ko Jerusalem baba asi Jerusalem baba libridie nesu be ho fe se Kedan to madan me ti se Kedan to madan se Solomon cham me ti se Solomon chamutam mo ye mi se bibrie nesu nya wia na ahye me yanko kan English Bible yanko Job chapter 20 verse 28 Mr. Black is beautiful and it is Sadian Pound no brony no ampono and the cabicast no nimdia ya kwa ya no odi diwa yes odi diwa so my yama na breaching post ahead
then. Preaching capsules side then. And you won't fast again in Sra. Oh, no, now break. Oh, no, now break. And it is a Omaya to Tumadro. And on my bed to Tum. Omaya to Tumadro. You know, you should know. You should. I'm going to give me. I don't mean now. Just say you're fra, and to a brody betting up your brody tongue. Yes. That's why no, so many who are telling one and say, oh, yes, I'm for the be. Rest is in your make us me, and you're profiting an idea. It is always a yafra, signing before the soup being so. Yes, you say. When you have a catch your cabin, Job chapter 30, verse 28. We are reading from the King James Version. My skin is black upon me. My skin. Job said, my skin. My skin is what? Is black upon me. Upon me. Without the sunlight. Without the sunlight. Now what is that upon? Mr. Almighty God. Almighty God. Broni koko. Abrafo person funi ai. Eto mo ye Satan wan tutum. No broni do man koko. The Jesus picture and that one you know. Yes, to Christ, yes, to pay free, do the busium, a blast. I want to Solomon pay free. One can't Solomon, young kind one, kind English show. When I did the busium, they used to pay free. Only a tutum, only a yes, I bet you on the new media and said yet. What come up with a young kind Ubekazano? Song of Solomon, verse 5. I am black. I am black, but lovely. 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 Now, so for you, Pomo, and Jimmy Four. Now, see, come here, Dinda. Ghana, you go Freddy for one Freddy for, and you give for Ghana to do him. Or give for Tinabo, Pebble, to put you for Tuntum, or put you for Tuntum, and the Ghana give for you, for quite Jimmy Four. Mukala no. What the Baba say? Man say Baba, man say Baba, man church members. Yes. Cause we will what the cap. Gradi hu yamabo. Kaudi yamam nyanko. Kaudi nyanko. 7. Koso. Hebrews 7. Verse 14. Ko wu ya be Isaiah. Okay. Ko Isaiah the first. Okay. Isaiah 53. Verse 1. Ko. What's it then? What's why? Hana just can quite make an idea. I read your basano. What's the idea on so? Of free to flow, Papa. What? Say assassin person winning. Kwaso. Onia hofe. What's one day? Onia hofe. Kwaso. No near Munyam. Kwaso. Yahuno. Oni Subanya. Dear Hun Subanwa. I have a man who is the man who is only ya. Or be known to go be a son of it. Now, no surprise in warfare. Never buy a son of or your brunity. Yet to put them here to a corner sashi. Dimagini Saman sashi. Dimajaman sashi. Hallelujah. Amen. What put them here? What put them here? Mamma Puyajan, or your nipper of hallelujah. Amen. Punadatia. Get up with your blast. What came up on that? Messi Mamma, Yanko Hebrews. Hebrews chapter 7. Verse 4. Missy Joe would be Joe Woody. What's it if it's a dead professor? Ghana be before. I'm sure be young. Hallelujah. Amen. Why would force you to money go about use your own way and job ya? Yeah. The summer penny, Mamma not family year with me. Now go punish over giant car. Yes. Papa. What's it the professor? I did the professor. You the moon. And you're ready, yes. Mammy doesn't mean child. Ghana scientists. I want to professor. I'm a professor scientist. Almost so yeah. I mean, 4 scientists do not show Yankopon. But I'm professor scientist. Obviously, there's no God. Give me near what Jimmy or didn't have a fast and quasi. Casabam on the manco. Was it? You're dead, the professor. Was no, and some of me a dead, the professor. Do the busium, and you're ready, yes, and you're bloody, yes, because I had a of the busium, the lion of Judah. Now, do that for us, me then. Be a blacks. All of them is strawberry. About diamante, as you amen. Now, planner. Edomites. Afa. Make a medical show preaching a prophecy about black and white. Right. But Bible no on bench blacks. Or can Edom for. Open Edom noa. Edom no Esau no kokodi or kwaji aduaba koton the penny. Or did you aduaba no tea and Esau na kasa bruni.
eso di aduaba no wie ne di aduaba no to enti later Nyankopɔn di aduane kala ne be to ntu kan Genesis abeka wasema kyerɛw ko di aduane no 25 no 25-27 25 verse 27 my friend nyini o se my friend nyini eso yo nipa no here onim hayo oyhamuni Jacob de oye nipa odwo no tintuma de na Isaac do eso efise na ne han me ye de Rebecca de no Jacob odo Jacob enu aduane bi Jacob nu aduane bi eso efri enwuram bae na wabre ena eso kache Jacob say mama adiko koi bi na mi nie na mabre it won the tunidi dan edom asie ne say adikoko it ye the 20 ye betu edom it will come about Genesis chapter 36 verse 31 Genesis 36:31 na me fancy oba de ado chena ye be trust the fani abehwe e bla rom o man ni be je wiase tumi no adwene be ne so mafa if meeting sa wodo makokɔ ne secret nyame yi ni nyina 1 books awodo a and people say omo se be piapia ni adwoma fa wa Africa say kwa be no so be hye ase kwa be no so be keke mpanyi fo ti abom na panyi be no okwa gisika bia die ato man na ma hom me se muti aba panyi fo be gisika bia di am ya wo ya mpanyi agba ya wo onye ampanyi omo no akuya nketenketi o yes and you be omo di pray yesu hallelujah amen. We are dying slowly. No man can say pass on be help yen. What the bizarre question we am ho boni yes ha. One can say before them we am hu yen. Enti papa che say man jia to say we 90 for. Enti ma wie yen nie. Oba de sha Ghana. O hu yam bo. Asam no na wie ye me dia si. E ba to aso. Me de patu beba. Oba de sha mo bebre. Ma me fa me na man to da. Me na manie. Send me fa so ma me na o cha me ntimi mra. Me hwe wanim. Nya wani. Kitwa bi ensa. 0242 yes 32 71 72 nia wani chiro 0242 32 71 72 o hwa se o hwa screen so a egunche ho ha 0242 nia wani grand bank or road road so fa kwa yankwase ade yes first support the word of God Bible say me kwa say wa be bank go support the me your senkani and I also your boafo wo your sponsor wonti bi nkasam no etu boam na me kwaka boam na me kwaka sam no oba de nsha bebre amen oba de nsha bebre 0242327172 0242 327172 obetima sa friend 020 72 11 337 02072 11337 betima frɛ betima twetwe nkomo no mu ya twetwe nkomo no 2020 no ba ko no na de asoso ha Adam for so for the car, ya no fanta, near factory. Just was sort of one said, I bet and slow in San Bonidin. Uba won me. A bet. Hallelujah. 0242327172. Another screen as one. But me afraid for sponsor. Also, so a person year 2 mono. About the Atma. Pasamensa. Ebeka was MCCA. Yapon TV for Medamasi. 7 years management, Medamasi. Me do bi biara se medam cameraman fo ase me da eye sound and Sarge nana kasi me da ase programs manager akwasi ani me da ase oba de nsha bebre me general manager so a ono so rade nam so bishop doctor Albert Kenda Patin oba de nsha bebre awon so rade adom motam me tibi wuram na mama me woni na so me wuram sa kakaka me na nyi fam me na gi fam amo ko fo spoza mi amamu wankasa wanya mo bi ama mo na mama trazo sa obi abekofi nti Sremu anti na manya botra mam kakra sremu an kakra ebeyi mo se me ba na move awi atam ne because asa wusuro se me ba mo ba betwe bi afiri anom me sremu me de bra ne ba ya adwuma me sremu enso me na me nya wo ebe so masen ye betumi 2 hours ni dia den akam de timo po ye timi tuai na kakra ka ho no me san fa bi akam me se ha mo fa nche me bebre me da me director so awon so okay ho no so edandan Evans editing room for Sampi edamu nyina ase Mr Painting oba de nham nyina mame nham nyina amfa mame medam ase oba de admo chena ya be to aso pastor kasa na mempon yo apostle ya da ase odofo otiefo ahwefo mitu se wabutu na ya asofo eti yankasa ya yankasa ya butu
Sabi say asamna kuma na opese wo ni living ya wasafu ebom eto na monga eye after lockdown here minua fa number we na send your baby awo any udin e call sa number we 0244 183399 0244183399 e mo ring free so say be subscribe Apostle Okwajiman YouTube channel and our Facebook the same Apostle Okwajiman, Twitter Apostle's House, Instagram Apostle Okwajiman. Na for the bena ubenya update via ekoso obo ade nyankopon ya we onhyira mo nyina. Amen. Amen. Sabre o tiasfo nyankopon nhyira obi biara. Amen. Fidue biara mu ni ba bi obi ahwe biara. Adom no so nko ho. Amen. Ni nsane ye and by spirit is so your body fit to me biara nsane. Awo nyame agya nyame ba nyame nkronkro dim nyame sere ba mbode ma metiefo na ahwefo nyina. I want to na ni mu nhyira ye. Na o ma ye favor. Adomiti. Amen. Amen. Bye bye. $7DSGH TV for God Yahweh and $7DSGH TV for God Yahweh and Empire be on board and this Musiafo Midi Radio Sundry Echi Bibiara Esamo Bibiara Aquaba Ediba and Pandisam Jumedi